Hallelujah, hallelujah. Amen. Yedo soro ni asase wura Israel Nyankopon Elohim Yahweh. Yes. Wo bamboni ahweso pa odi adom yema enato ya sumwe mu na asinka ni dinda. Amen. Adofo mo somfo apostle OKOH enem asani mu ade ahie mu biom. Meso bebre se fo waso femme. Papa. Ne tie nsem no Obuadie Nyankopon Yahweh na meso de ba no. Ze ene Obuadie Nyankopon wa kire bibi wo Ghana mem ha. Ewie mu adane kakra. Adane. Ama ne nsu tono esese nipa bi ya de kwa dwindwinu bi sese hamata season ensuo to a warning sign e de mo bi biara wo tie mi sabre e now be bi e wo no ye wo gira pembi e kire se bibi e bebutu o man so a bibi isi na bibi koso a esese agidifo ye ma ye ho so ye bibi di ye di ye ho adanse e kire wiase afa na nyina se ebri kwa wie ye ma wadwemmra na tie nsempani and na Obuadie Nyankopon na meso de nsempane braw mesowe waso Obuadie Nyankopon yesrew doim wa obosro ba asase Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon yesrew fa odoba Yeshua Messiah so Messiah wo yeso popanyi di boy wadma yenwananum mesrew doim fa meso ye ogyema wiase afa na nyina kasa na wo mantie ewie ye brei mu Obuadie Yahweh and then when he hinta madan when he shall manage every so maniemo ma man Ghana enyi na se o manya or your man kron me sound was sase me butu ya mpanyimfo so ne ntimi nyina se nkwapa ne mfna pa na wusane a onkwa no mfra ya nifo shraw man Ghana ni wiasa fa na nyina wo ma wo adumti amen adofutie nsampa na ba na no odene and me to preacher and be preaching last with Tuesday no me see Obuadie Yahweh o chiri Nkwasiasem and na me see de butu o me kan wasema kopi me say mete say o mampanya ba out abekasa Ghana mpanyi for your press conference ansa nyewuri so o man yesi gire bi say ade we ya nyintum say we so for no ampia ma out it means silence means consent so anyi wanu a adwuma ye de suma yesi eme ya no emu ba ko na ya ato apache no emu ba ko na ato apache no etedum pempen so asem ni omienu si ye de ye ho adi say de ekoso ye sabi obi ye woni fia mfa ye ho sabi obi buru woni fia mfa ye ho so obi ye wudini wo ba bi ye nemo ye wotese twetwetrefu asi krom no mu twetwetri de so man so ne den ne ye kasa maybe ye dunu asisi ye ma ye ne bre esese wiase so difo no prese obekotia creator ne hyehyɛ eto do fa wutie me ne me se odo yi mu bia komanum na koma no enji asam no enemy say kotu quotation biom tiaye mesi OKOH man mesi mitiri ye nsuo the book of Jeremiah chapter 1 3 verse 9 verse 1 Jeremiah chapter 9 verse 1 verse number 1 tie Bible Jeremiah and ye ko jaku ye kom ye pese ye chewi asese Ghana for mon sorry wonnam krom ahwe Ghana yes ye ndiclare bibi say African way eti Friday bia Ghana ni pam Ghana ni atade no ayeden wapam ya yentoba ni ayeden ni yes ye African way Ghana for begituma ya mampanyimfo ya na ka kire ye nya sa ne man ye gitumu se Ghana for obi biara sori a ono so nya bibi nkire o man panyimfo ne say ene bibi koso ye ne nye ho yanso so tie nsuso nsamfo so dabi da masima make an me see obi anyi politics in free oh yes ya tu aba no ne ndi 24 hours free non son koprim no 9 na party mienu no obi aye press conference in premier sam yes me bo am kan kire me we ye nu we abaye yes we ye nu we abaye we ye nu we abaye ene ye mum fa so nti mo ba ye press conference se se wonyago post fa so no e di na mo so mo yo mo nso ni nyina se mo yo man ma pa na mo yo man bofo press conference mo na out na me bi both parties Messi ya tu abano. NDC for by a press conference. Yes. We ya pen people for a press conference. Yes. And then the patron ya cause press conference no way. Na yi no baba na press conference. Now both two parties need na out about press conference. Akwalu do ni so no rebenti no ambe bi. Akwa don cause ni so rebenti no ambe bi. Gum so ni so rebenti no ambe bi. Yes. Mo na mo ni so ya kan di phone there. Mo nyina mo dam ho di wasi ni tekili wasi ni bi na meba na wasi bibi kwaso enkoyie bibi kwaso enkoyie ti mo ye nyina ye hwe je se dia kwaso isu mo ka dia fa ho ye nye di o da bia ensi dia kwaso dia na mo ya fa ho ye ma o mi
last week me quotation just say Bible na some no waka no so no go na Bible say my friend panyin nyina dai edom ho jim sa de we your friend sa gay no any lesbian no before be ye bi wonye no na ntibire mu why no mo France enti panyin bi aye nyini a or ye free no mo France no di nyini ye if you don't I'm telling you the wi amofra only 50 years as wasua debita only 30 years as wasua only 40 years as wasua starting what enkolam from 15 years 18 to 20 21 and so etu opanyi bia ye gibi wo mu a oye free ne mo France yes ti enkola efe Ghana for mo manim na ho ne nsori wo ye tidini a sabre so promote Nyankopon yes no krepa Jeremiah Paba on my ho. 73 years old. And now apostle quite the material. And many years to Bura. I can make my Ghana. Yes. I didn't pay in front of me out to me. Get me out. Miss Samuel, Missy, on my Ghana. Missy both two parties didn't out. No one Musi Jabako. Yes. Musi Jabako. Musi Jabako say. Yeah, Beshamra. No man yenya mranto because meaning say ashawobo yes ashawobo organa mlem say illegal yes ti om yesi nti ashawofo ne ye to de bia police for timi kwachi wom no kra yes ye nyintum yes enso nkrofo yo sadie we yensi ano kwan you very right met you right say no be the right be ye adwuma Saki nya hoto ta be hye no bi obedu kwa menkoma saki no bi na mo bi tiri so obi na mo bi ko ho Obuadie mfa ne sanka omya komam se miti ye nsuo ane me yesu bura aka mesu oman Ghana da bi ye bedu no me ka se mi wa kyerem ye won nsem bia obegbe ka apostle and a Ghana no obi a won freedom obi a won somo ye won freedom of worship obi a we no som da bi mi si we no som religion anya religion woni ma muti aye ma me ka se mi nkyerem Ghana fo samusi sa ayom right dia muti asemi wa okay mo national anthem anti side mo nsesa no yeah my anto nkyerem okay God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, bold to defend forever the cause of freedom and of rights. Fill our heart with true humility, make us cherish fearless honesty, and help us to resist oppressors' rule with all our will and might forevermore. And help us to resist oppressors' rule with all our will and might forevermore. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, both to defend forever the cause of freedom and of rights. Fill our hearts with true humility. Make us cherish fearless honesty and help us to resist oppressors' rule with all our will and might forever. God bless our homeland Ghana. God don't know. Oh, you creator no. Watch it gay or lesbian. Yes. Miss watch it LGBTQI. That's what we need and on pass no. Watch it. Watch it. He's against it. Watch it. After winter semi wa. Me bo points biaba. Yes. Obi biara ko parliament bi asai. Yes. President science or trauma konya no so. As President Mahama or swipe so and or yakotre fie. It was swiping. Yes. Next what can send me pain. It is swine or be biara a swine. I am a desert. Sayamang can do as president and the current president. Only enough for Bible. Almost for Bible. And I'm swear. Hey, someone see. It is so much about the yard. Parliamentarians, ministers, MPs. Muni wash eso. Mukasa mi si panyi gari gari nsuaye de. Nsuasa. Musuaye no, madi wash eso. Yankan the book of Deuteronomy kanyanko. Okay. Deuteronomy kanyanko. Deuteronomy chapter 23 verse 21. Na sabo matam Bible.
do tam Quran eko parliament wa tam Quran ba me atam Quran no riswaye no the vice president Yes. etieni Quran suchi Yes. eti sa mo hyebo Mushenya kupombo bia. ma hye Nyankopon bo no Munye nyansam bema. munye nyansa mu di Nyankopon ma samba ya adwuma Yefisa brade Nyankopon. em so Nyankopon bo so ba sase Obehwe no mo ho. o hwe nsam na mo kan no Ewo mo ho. ewo mo ho Na dane mo bone. wan twe ni no andi so man fa nto yi a ebe da no mo bone Anke wan sabo kra. sanka man fa Bible man fa Quran so ya Anke ye bone ma. anya kawe enye bone ma mo ne hu se mo no mo so Nyankopon Dia fri woni mo no. na die free mo ma mo di tam Bible Di so na yo. Quran no Di so na yo. na mo nyo munni su na mo nyo Se de wo fri wo pem. se de wo free upam E de se na Nyankopon. wan ka so di Bible wa na yibisa so de na wo gidi na tam Bible na wo tam Quran ni mi anu nyina so kasati ya Yes. wana mo de mo pe efedie na asset say mon kasama ya komanto ye yemu ma asa yem hihye o ye ne hwe nsu ato kakraka wa santo ukuro so dia nsu ato won kran papa Yes. Siato. ayi yiri Papa. erikwa na matam against me Yeah. it be a dead disabi kwaso ye wa ye bremu Yes. the second coming of Messiah is at hand Yes. mum ye need the Edomites we are see be see me patre ba me boss an kopem say ye be hunu de Nyankopon aka Yes. Yesuswa teachers mum out Mumra. teachers Mumra. they got teachers mum out Nkwasiasem ma bu ye school unim Ghana national pledge kan ye ba bo Nkwasiasem national pledge o don sa talk koso Yeah. The pledge. the pledge I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength, with all my strength, and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. Hey. We are here to defend the name of Ghana. We are here to defend the good name of Ghana. So help me, Yahweh. Yes. Yes. Apostle Quadman here to defend the good name of Ghana. And for God, Yahweh, and country. It is going to work. Beye Jumapa. Now you are told you must school. Nkoya yentimin kano. Ya ye course I told no ma ye years and 7 for no just for the munim. I promise on my honor to be faithful and loyal to God and my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage, one for us, our heritage with one for us, to the blood and toil of our fathers. And I pledge myself with all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. Yahweh, Yahweh say, Mokasi etwagu. A judgment my We have to defend the good name of Ghana. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana. With all my strength. With all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage one for us through the blood through the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. No yama batri no yayara yansasini eyabodi din maye mojana na nushegu yaditu ho maye edumi ni wosusu seyebe ye biatoasu
Nimbietra sunkuto krani ni apese minkuminya. Ediye bremu amaya sasuodo atumse. Omanu sebeye yo, omanu seriye yo. Eyese na hose, omanfu branechre. Omanu sebeye yo, omanu seriye yo. Eyese na hose. Omanfu branechre, Minister branechre, President branechre, Osofo branechre, Imam branechre, Alaji branechre, Soldier branechre, Police branechre, Gay branechre, a lesbian branechre, Teacher branechre, Omahin me branechre. If you see, oh, your person, a dear Bremunia. Hallelujah. Amen. Order of war. Because Apostle AGYEMANG, I didn't when you have brisa. Baby, you can omega na baby you do no. Torrente ya to man. Say yeah, I want wait to sign a chia. Hey, baby. Now you baby you do the progress here, papa no. I no clear ni pebre. Na be ti sign a chia. When you go punch in Nkwasiasem, I just say obi biara sebre nanim. Yes. No ti bi ketcha man say nyina man say nyina wu say. Ye dan Obuadie bi. Okay, the book of Isaiah 45 verses number 1. Isaiah 45. The Bible. The battle of verse 9 no. What? What's it? Do I need for ham? Do I need your fire then? Do I need your for ham? Famu chamfre ni ye. What? Dot ye ekata no for say. Dot ye timi for catching the creator say. What are you doing? When you go podi na opachire. And now what do you want to say? And now oni pe tim bisa say Nyankopon kura no ho. Onyankopon ko na djuma ne say. Tie Bible. What is seven Nyankopon? So Obuadie Nyankopon sie ni. Okonkroni. Wakonkroni. Eni onyumfo ni. Eni onyumfo na numa samode na me so ni. Was enye me baba no. Anka bumu same. Anka bisa. Na me nkyira mo. Na ko nkyira wo. Na ka uje bisa no papa. Adeti na wo ye mi say. Obekamu asema che wo de tie Bible. What it eni me baba no. Eni me baba no. Bumu same. Bisa no. Na me nkyira mo. Mo nkyira nyenti obo oba. Bisa nyenti obo oba ma. Yes. Ebisa die nkyira. Me na me yo asase. Ono ye asase. Me boy so nipa. Eno boss so nipa. Me na me kyira mu. Eno tira wiase nyina. Me na me kyira osoro mu. Eno tira osoro mu. Ena me hyɛ mu asafo. Eno hyɛ mu asafo nyina. Me na me ma eso tiri mu. Eno ma eso tiri mu. Me na me tiri na kwa nyina. Eno tiri na kwa nyina mu. Me na me kyekye ni nkro. Me patwa hwe Bible ni mu ye. O se me na me boy so nipa. Obo ikrofo bi. Hwe Bible ni mu ye. Me na me boy so nipa. Ono boss asase so nipa. Oberema no oba na me boy. Oberema ni oba. Ano boy. Yes. What is sana enye ye. Enye ye. Oberema ni oba. Ano boy. Efedi asem ni. Romans chapter 9 verse 19. Romans 9. What change we aye den? Verse 19. Yenti Obuadie asem. Onyango pose de. Onyumfo ni dotie. Onwimfo ni dotie. Na afi obeka kira me say. Afi oni pe dasani bebie na no aka say. Aden oda so no no. Akati Nyankopon wo so aboba ni be ma but me mpe. It is a say no be see. Me de any transgender. Just ono ye den. Ne de say. What's the son you be? Oba ko berima. Ukop fro be mu akọ be ma. Eye kro. Anu afiri su nyanya besia kọ Kintampo. Why not any power penny this year? Why not any power? Now for say nipa ye boy obi bia no oje bibia tum. Hwe be ma so tie. Ya penny sa. Na minim ye tu aye ne sa. Onu kwa na ti ase. Ko yen krofo hwin. Hwe. Obia ni size. Obia ni size. No kre. E ti ta ko twa space ye. Obia won de. No kre. Obi de we mi de 2. Mi de hye mi 2. Ni 2 na ko obi de ba. Because the name tre bai. Miss we de so say so no. E obi de half. No kre. Cause the name ye hwia. Yes. Obia ni de. Obia ni de. No kre.
kasana min Now why not any power penny? na why no ni power penny di asie Any only power. ɛnyɛ onipa wo ti apostle Coachman wo tuatwa nyankopɔn asɛm ya mesi wo si wo bɛyɛ gay wo tuatwa nyame asɛm ano wo so yɛ lesbian wo tuatwa nyame asɛm ano tie bible Was it anwene be si onyo for say anwene wo ntimi nka nkyɛ wo de ɔbɔ wo ne sɛ adetro yo adetna yɛ me ɔba adetna yɛ me bɛma okukunyumfo obisa sɛ wo so ba wiase wo nneɛma bi a wo na wo so control wo yɛ carpenter wo nnua so control wo dadoa so control wo hammer so control dabe na hammer kasa kyerɛ wo da dabe na hammer atia wo da dabe na dadoa wate wo so atua da na dadoa ku bɛbɔ na abɛhyɛ akwa no wo di pink bat mi kyɛ ne nyansa aba pink bar wo di kyɛ ne nyansa utunu satre no dadoa yɛ rough no wo di pink bar wo di kyɛ ne nyansa dadoa yɛ stubborn wo bɔ no ɔkɔ no ayɛ sɛ ɔbɛkyia wo bɔ ne frɛta wɛ frɛ sɛ tel ntabo no no akyia kɔhyɛ mu ɔfa ne saa ɔnkasa dadoa ne nkasa dabi ɛnyima nipa wɔ so control no ɛnkasa yɛn kasa na menkɔ ɔsɛ okukunyumfo ɔsɛ okukuwimfoɔ oni dɔte so tumi wɔne dɔte so tumi so ni dɔte kro no ara so ne dɔte korɔ no ara anyin kuko baako mesi wo yɛ panyin no aka I promise on my hand to be faithful and loyal to Ghana my motherland there wo wɔ problem wo yɛ panyin na so watimi agyina oni abɔ national anthem ama wo na wagya do nsa to say anaso ayɛ den de obɛyo God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong hwɛ yɛ wɔ nsɛm bi wɔ mu a ɛyɛ judgment ma yɛn but we don't know me say NDC formula out because here to abano we a press conference yehui nyema na kwaso am mpanyina na yedan yehui mo keka ho nsam MPP for so we a press conference nyema na NDC for kan na mo so mpanyina mo so be a press conference am yehuni and na wadi my din and na wadi my din momna out mukasa o mani be tension baba fam you say are you wake we can no mu jai mai obi e Canada adan hey se to fusa se minasia and I from bibi one aka press conference upon press conference can be here aka pie Bible no kasa kyerɛ yɛn okukunyumfo oni dɔte so tumi so ni dɔte kro no ara so ɔde dɔte korɔ no ara anyin kuko bi akoma ne yɛ ɛbɛbi nkukuma na ɛnyɛ ne die na onyin foforo so ɛyɛ nipa fam na ɔnwene die na ɔtumi anwi nkukuma ba na nya ayɛ fɛ bi so nyɛ fɛ ti na obi kɔtɔ ayo a opagya wɔ de ne sabɔ ne sɛ abin anaasɛ mbin a bom kom no de si hɔ saa ayo no obi de bɛsi obi so abɛfa ayiwa no waduro koto waduro bi tam dan ne to hwe mfimfin ehwe to no gya to no saa waduro no bi so ba befa obi so apo saa waduro no e ni pesu e ni pesu saa no Onyankopon say oni control muntimu amaso ba na me right no o je mo confront to am na de no bi ba wia wan kan chese ne right to come to police station mon panyi fa na mo bout na na your right no am keka sa asem no mo obi wiama obi wiamu a ana mu nya say I'm right na machi no some confront some den man so chiwo wo mu nya yize papa omo mu ya obi right omo you obi di right on me handle right man no but the distance and full so a no bi di akire na bi di insanfo no tie bible kasa kire wo so ni dot to me na wo be make attempt so be change wo dan wo bobre so ya oba wo firi ma yema komem wo ye bema wo firi mema yema komem no ana so ye bema akofa nyonko bema to na ya oba wo so sabi mpradwasa wo ne wo nyonko ba Nkwasiade na mo koya bible se men kan just ade bi na wo frefre ba ho wo frefre bibi ma ho so read the bible what's na so bible person yi na bufu adi mo pese mo ya mo Nyankopon yi na bufu adi na ma wo hunu tumi die na mo pese mo ya na mo hunu Nyankopon tumi die na mo behunu nso na osi esa so de abudu chari bebre onya chari sabu de chari na ma wanya mu chance watimi ya po ho atimi ya roro ho atimi ya hihye ntade fon atimi ya roro wani achi atimi di Nkwasiasem am wanya mfihye na nan mfihye no mu nya mu 55 and mu dia ho sabri nyan akoma na Nyankopon nya ma wudintira kebra mu nan ko was nanso wo de bu was wasiesie bu fa mo say da yes wonni mu a there is accountability akuntabu ho di mo bibiara edi ba bia duro no ye pensu yi hallelujah amen
ya na nanum ampene a yesu ye mpene ye ka ni sa ne ye ka kosi say me trotontun we me ntra Ghana emfa no apostle AGYEMANG na me ntra Ghana obi na dan say obi ada nko ni so for Ghana ai me nko ni so for Ghana me nko ni so for Ghana me nko ni so ai well mun kaka yo nyasi je mo kana me dwun me dwun ho ai me kami sam wie na obi be kumi no kumi na me wuna me kumi nyanko se me fight say Nkwasiade we and bibi to me a Obuadie Yahweh be won hira dance me tell wiase ayen hwa han asika bi anim na mfaso bi anim na nkwaji anim ye nye hwe han da munya wiase de me nya na hwe kan mfaso be na wo mu mfaso bi ani so munim sadi Bible prophecy Bible shiten come at wo say baba. But yes, says we can Bible the book of Matthew chapter 18 verse 7. Read the Bible for me. Matthew chapter 18 verse 7. What's it city the anti? Bible says city the anti. Yes in day. City the anti. Yes in day. Yes in it says city the Bible say yet you would gay. The one go for you. Yes. Now Bible say come at war. Yes. May catch both two parties no. MPP NDC. Mummy and Mujani yo. Yes. Bible says indeed you are too gay in the it just say Bible say come bebo we ask me we ask just mo. Now two parties way. There's only party that was so indeed you are never famous never bagana. On ye. Sanko for munie. Yes. Mwana moso. Never bagana bajatum. Et me say yam pay wasam. Yes. Yam fanko parliament. Yam pass law into us Ghana. Yanji LGBTQI plus nyaday. Says that can cry yanyaday. Yanyitum. Yam nanunto. Na defend Ghana. Say God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Both to defend. Both to defend forever. Yen defend your mind. Oh, yes. And to menchima. The man will be bar. Not to be cheese and anaba. So the baby against it and all the baby woman anymore. Yes, Siano Canada. Now yen shama parliamentarians. Yes. Now yen shama info. Yes. Now yen shama info. Yes. I am from out. Yes. Sign for Oko. Yeah. I'm for Oko. Bunko meeting. Papa. Meeting because of this. Now, Obuadie Nyankopani nsom. Yes. And nsom. No one some pa. My chance when things are defending you maybe. Because me saw your hearing now you tumu. You phone near konya da. Send an animal konya. Yes. San on person much. Begufi. Yes. It is a figure. Necessarily tell you, I see a check in your may. Obuadie Yahweh who you are. On Nkwasiasem. The Bible can't kind to us in Tidia. What is it? I told you, yes, in your day. Yes, in here. The 10 chances it did Bible says 10 chances in Tidia 20 day. Tidia 20 chances day. That's what the person did. No one can hear. MP ever found so. Minister ever found so. President ever found so. Party ever found so. On here ever found so. Lawyer ever found so. Was so far ever found so. Imam ever found so. Elijah ever found so. Prophet ever found so. Hey, Bible kasa. Yes. One panam subabano. One year. Tiases habre yi enwi nobody abia tin kwamuna se tese bibi baga na say ni ehun sem kofo bia sori say na ye so for no an sori ampie out due account yes due account me kawie ma ka me famu die nyankopɔ hu se ma yi ma no wom odofo wutie mi baby edu adene yes baby edu adene etimi say okay the book of Proverbs chapter 1 verse 33 Proverbs chapter 1 me pato verse 33 what's it do tie me no what's it onyankopɔ so obi po tie no no obetra hokom no ho ba dwo se weti awonsuo musuo biara musuo ne ba enkame because onyankopɔ nim say me kama yema famu die yes tell how be wiase a no how ne ba obese na kum krofo bi bisase na no de na si bibi betini asi wiase na be ba na de be ba ne krofo bi na be sa lie yes wadwen da wutrim no de na ka kira ofa de abayi ho adwene mu supporto anase de yin Obuadie hu yembo amen me see both two parties in here be amfanya politics and we can say it's at time we and then ye kasa yes ye kan nasem enne du point no esi timi si ano yes
na ka so your man penyin sori na out no aba out abekasa troni be ye din obi akasa fe be se ade chia obekodwom na na be kasa wo abekasa o se san na ekoso obi nkasa nche wa no abekasa bes na ndom fe na obi kasa na obi nya po jai no akra na abekasa aso be san be kasa kra biom no ya sankrofo no kra no ya hwehwe bi achi bi ya yese na o man we din se we kasa e ban san sankrofo din tro hya mo munim ma me ka kira mo se munim sankrofo din tro we kasa de nim na sankrofo keka de nim na sankrofo inti ye kasa se kra ye boa mo yes ye boa mo both two parties ni na yes mo humbum bon tina ma hidin no yes san no mo say it is ye kan ye be kasa it is alleged. Some professor sana tie pepe it about it me say ye come age den come age ni o me just say wiase and say ya hyehyɛ ya kato and it na ma Dubai da twa dia to so man ya wanyantu and did yi age to so man anyantu say ni say no mba yo it say ye stand in the say ye jabia pen pan is ade we na nya mi jabia say me preach na me the Bible e teach say eye bone me the Bible teach say eye no me the Bible teach say enye papa obade ni nyintum e di dia wo so be kan say in Psalm 33 the book of Isaiah chapter 33 verses number 6 Bible nkasa Isaiah chapter 33 yes say na say ko verse number 6 o say me nkasa what say wo bra so say me okwa me bra so and o man ni nyina minister o bra so and o man party be bra so ni and as ade we pie yi eti sa bra we and as sorry but so now yen bi say mu no mu a o mu do mo to o ma bi sa no mu ma san krofo no mu aguase yes mu ni mu a abanya safu ye budi ba yan kana sam kasra men ko wo bra so no man ni nyina ye bra sui ene so man so ni gina awon kwagiem ni esi sa de we won kwagiem nyansam inimdiamru suom ene awurade suom say hey ye de so nyame ya tete Ghana sa yes bi mama na kire sa Obuadie man tiasie amen won ya komam it is a bad side no onyago pon hwehwe say leader bi be sorry o man mpanfo be sorry Christian can simply mouth and you say one we ba pie kotoba o pie say kusie ho no ba be kasako munya press conference you say SMS network ani na ba mu wachichichi na we ba no aka we no ko we ba no ko we agbe no mo kam mom anyi from out yes Obuadie wa me proof am ayan Bible see brasuni yes and o man ni nyina and so man gina awon kwagiem nyansam inimdiamru suom ene awurade suom ye me say awurade suro bi wo ho say awurade brayan yes Obuadie ya we brayan o brayan yes ya nyintum o ma bi age atum a eno nche se Ghana ma nyintum de obi ye di fie no esei obi fie Bible na kasa kira no to ka Bible na onye po kasem bi o kasem bi the book of o si bi ko wi etisa nyem we bia ya hwe de wi ase be yo ya nkai the book of Revelation chapter 8 verses number 13 Revelation 18 8 Revelation 8 verse number 13 ebusudie ho si ebusudie hu na me hunu yi don so hunu na me ti okodie biako oti okodie baako watu fa wi auto for so mfimfiri odi ni kase tie mu se wona wati asase so no ebedu pempenso na ge ni sa nyama we mu start se dead wo wiase na wiase agege san kwasiade atumu a wo mu nie o se ebale san de wiase nie woni o ye nie tutubento aka ebi se sade we start se ye adwuma tutubento aka basa ebe hye no abofo basa be hye no enu nti wiase nye de enie ya du pona no hu sade we ya na ka fari ade se first ni friend ko sibesia yes sana sade fe friend enu ko na ye fari mu obi na so hu se Bible say aye open into can the book of Daniel chapter 12 verse 10 na aye open na we anu bi in English Bible mama aye open na aye open sa and the problem ba aye open and the problem ba aye open and the problem ba yes ke Bible no mama Daniel chapter 12 verse number 10 was it obepon pebebre ho ko ahom what ho abonefo bedi abonefosam abonefo be dan bedi abonefosam sini anya se dipa be pon ho o read English Bible no be kire mu yi yes o se ni pa be pori enyem ye bori enyemam anya ho pon ho asem
Nti na kan person reading the Bible no. English Bible ni chemu dem kan yanko. Maunya. Was abonefo be dia abonefo he's talking about technology. We are dum pempen so bi. Now say say we are yeka. Yes we are scientific word of technology. Say na we are say na true technology nipa be di Nkwasiasem. Abonefo hu ase. Abonefo because tama na sabre transgender home machines in my na you timi ko to bi mpokua. Ni ko yi obi ayase. E ko esa niam no. Na maye no. Na sa abonefo se mu na no so sa o. Da bia. And nimdia na ba ma se abon fese mo na doso abonefo hu ase cause na we boy ni na se wonu se sadie we koso a won ti ase damademba ne be hu ase damademba ne wonu se sadie we is not from the creator and free creator no e Satan nhyehyɛ ya wa hyehyɛ a wo de be se onyankopɔn nhyehyɛ ya yes etu kwaji tu pe no aye nyankopɔn so tiafo why nyankopɔn so tiafo wo nyankopɔn hwehwɛ obi bi obeso le gina sadie we ano o kan the book of Ezekiel 22 verses number 30 Ezekiel 22 verse 30 wasi me me hwe wo mu bia when nyankopɔn say ohwehwɛ ministers ni bi ohwɛ mampanyimfo ni bi both parties no akua donko hwan yo party for the nyina out anyimfo nsɔre mra ya wanyimfo bebre wonu a ɔmo kasa ɔmo bomba ko a ɔman ni be yɛ dini papa me show mu bia when you pass to hwehwe mpanyimfo ni bi asofo difo amayemu na me difo we me difo and commission we be wu anka mo obi ewu on time me hwe mu bia once ade we kwade em ho krampo difo ni kwa kwahye 31st night omo ehu say gay for office wa omo to esa chi mutu na ati say who 31st night and come mo she gina mo ehu say gay for office 31st night a different question coming in and say gay for AC office. Oh my uno. A told me to be mouth and cabin. I do I shall come. I shall come and what is who made us medical catch a motorbike to who 31st night. My question come. Montinia will say gay for the office. We shall come 31st. Bosumi Bako Nefa. Montinia will say gay for. Way you did for Papa. Debbie. Papa no, yeah. But I in the bank casa. Debbie. There was somewhere casa, yeah. Babu who say gay for Babu who say gay for AC office. Debbie. And Nibusumi Miansa. Debbie. Man, Yam gay. And go forward your money. And the way say, in super better sample we crack over. Oh, the questions are fluent, your better. How much rainy season time? So many say what you so to a year in Crawford. And then sort of February. Then you are talking. Actually, say we are sick on the way. Yes, it is your woe yon in time. Yes, baby, which yat and what don't anything can happen. Yes, be able to be sick. Yes, would you be saying a question? That be Or when you go pass all your share as for Papa, I'll make a bang. This house you're going to be for danger bones. Oh, yes. We decided now the bones. Go to the book of Ezekiel chapter 22 verses number 6. Ezekiel 22 verses. But danger bones. Verse number 6, 2 verse 6. 21 verse 6. What's the 21 verse. Akuma bubu si apini. Unam kroma for danger bones. Gu ani so ahumi ya. Oh my God, ni. Na so catch am say. No be say kwajo. E dey una wo si apini. I don't know the danger bones are who. Catch ni say. Akwanso dia game for. Go game for ya be joma. Ebise bibi nam kwa mu ba ni anhwe ni ya de musuo no hawo ya dai ebre nti na wodi kokwa gu kom wo pese wo chi o man se wo gensi sa niema wo nyintum ha yeni abre papa simple anu no bibiara wa peja na dia kire wa peja na dia kire yes say no to today LGBTQI plus yempeni nyina bi yempe say no yes yempeni nyina bi yechi wade ato Obuadie man Nkwasiasem la amen nyina ne plus dia keka wo be nyina ye nitu wo fosa so po nyina about no bia ayese ya ebe show bi bia kire o man no ebe show bi bia kire wi ase ya say ye hemra to wo ne wi ase fo hunu wo dia mesi so mesi nya na President Kasim was it the battle is still the Lord's. It's the Lord's. The battle is what? Is the Lord's. The battle is the what? Is the Lord's. Is the Lord.
can't find on young Baba children Baba for the but you did say the battle in a battle. Oh, woman to Rakwa, the JPT, you know me the you go, you think by a box side, you go, you diamond, you put no man Ghana, bro. When no man Ghana, Miss Metro man Ghana, and Dibra, or what they had my patri me bar. Nia, bro, the bidder. You know, you who no woo, about the Nkwasiasem. Amen. Nkwasiasem. Amen. On for the San Kayan. No me any to Tian, Nani Adumre, Nani and Kwajeda. I did for Biaho. Yes, we Biara. We are so far home. Yes, for Bianca, Obian, your being for Benya. A man for Nakasano. Only the Nibra Nakasa. A first year Slam, Yankaso being cotton show, be snow be mobi, and also, and your right, sir. Yes, so Becquat you be a brim no. Yeah, Mum say, and your moon too. Woman to 2 more than 1 call. For which I could tablet we, Yajat Wagana. Debbie, it is so because you are got for be home. Debbie, a quarter of come. Tino machine for baby will be a frog gato. The baby for be a frog gato. Yes. Tomaya Sama say, I come home, I used to. Tommy Timmy Quabanton to cry before. Yeah, no, I did back we for Yaman, class 1 for them, Nestle for them on Conisi. And none of them will be the yet. Wow, penny like you, as we now go near class 1 for the Colana Pra. Conis 1 years JHS 1, up 1 years in Nestle. Young Connie. But the father said, Amen. And I was all right. No, Nadidia Manco, Quaya, Nanko, who Bass almost Yamon Quay, Sabri, almost Shivi, Omonisi, Yamon writing Pon Omonisi class 1 for them. Never Momo. Yabom to me. Send Yanka Yawu, because all the years in Quentin baby. About the father said, Amen. Woman, then what don't blame, then on Quajeda, may say. Ghana national anthem. Ekadi bi chere Ghana for say ye dan creator no. Yes. E dan creator no. It when you podcast with the book of Isaiah chapter 1 verse 20. Isaiah chapter 1. But verse 21. Was it aden a chronicle for? Isaiah 121. Was it a chronicle for? Aden ye jomanfo yi. Say Ghana my ya say you. Ghana my atemu anka ye Ghana ma. Akatene to man Ghana. They say Ghana they say omari ya dan ye wudisam. One get say Ghana, you get cocoa, timber, bauxite, diamond. By the control, the manganese, no, the account. I don't think a Japadia teso. Because of my work, Japadia. Resources and Yanko Podia, my or man gandem. Go to Aquatia Rebel. Mr. Bomodia, not Froca Aquatia, Mr. Rebel. Bomodia Boissy, because you're on to go. Mr. Bomodia, not Cotaco, correct. Ate. I don't wear stores. Who stores? I will be a stone with you. And what I get in, never know good more tongue. Yeah. And I'm a cold man, say, why I can tell say, bag, store. And get that crazy. Debbie. Or get out anything. You get out anything. Or man, so I shall for, or mine, I shall for no, or Miss Original mine, or my man, so check for. I some way banners or better, yeah, or no, what interest woman, and yes. Who's a party member, be worth food and dinner near the dear Jano. Near the dear Jano. Who's a party member, be annoyed, dear near dear Jano. Or so man in penny, who's an disappointed before Contaqua. Nay, I did you be pepper be dear by a man penny. When your pep be obey would by your man penny. A one offer, no copper. Bible see a man penny for both 2 parties did not than a man such a for. I would differ now for. I self-interest. Would get I can cantina, which is what be annoyed. No, Cassatian or new opponent. Nay, I do obedient. We need maybe see San Camujo or mine on a moody man, Missia. A craft for some phone, a mujo, say, or big back, or young for big back. To conform or maybe said the good as Yano, actually, I was bonum, and I'm a junior when I'm best Sanyama Paya. It is someone you inside you on Jango Passam and Casa. Maybe so much for Siasam. Maybe no Pamon, Mupamon trust them. I never seen you. Also, be able to shut them. Make him home, be young penny for more. Let Thomas already. Yes, I do, but
bomo so yire. Yes. Nyankopon na kasa so betomo so yire. Me nsa bomo so. Wo so bema ne nsa bam so na nkoma mpanyini bi, anka friend say amanyokuo bi, anka leader bi, anka mpanyi minister bi, anka MP bi. Nyankopon ba ne nsa ba wo so a na be lift you ama wo position akọ high. E be lift you ama nimde ne nyansa ba ma wo tibi dia ru o mamu a wo mu no. Ba Nyankopon so we di o dia bufu na eba. Yes. Before the bar, Master Assembly. Yes. I'm talking as a man of God. Oh, yes. Is it when you politics in frame? Cry. When you blame game, no. You see, I didn't know quite. Obuadie Nkwasiasem la. Amen. Meka say, ye beto aba no. Anche bia ne te say, ye wrong say. Mahama Jai campaign. President suspended the campaign. Yeah. And when ebo modin say, yem fa na watching nsiwo. Na Ghana flag nyina. Yen twemra fam. Mfimfin che say, BBS wo man Ghana mu. Oye ne biasi. Yes, mu ex-president chen creator no. And it's not both two parties move out to me within a short time way ya be a press conference. Yeah. Ne ya start my yako nsam. Ni am me bo asam no me mu akonta. Retrodo. Ni ya start my yako nsam. Tidie na say ya ka sese for my no. Colonna since you come ye hu ya ho ano. You mususu ko em ya badu ko fa colonna na chi aba. Some of you nyina o man adwin nyina drote ya adwin nyina o colonna COVID-19 tikebe hu ase COVID-19 be ye o omo ti se keke ti akromfo ti se se akromfo kanesha akromfo be bi dede wo no eho ana on bo kron ti wadwi wo dede so na no mu wiawo tika wo mbe wiaye yi ana Obuadie pom ho ntoma tika wentam pana na both two parties ni nyina mpanifo bi yi unity obi unity Mrs. Sankebi party member bi assembly na aba oye assembly na aba is press conference aba nyize part we ye na we ye na we general secretary aba na we general secretary aba gave no so mo ka den bia ye di obi aso kwa sorry yes dey me de sekeko ba say anka twemofo agitum ena Christopher nyintum a anka apai kasemwasi na kwa yesa Christopher gitum ena nkremofo nyintum a anka kasemwasi we di Obuadie ya dom nkremofo nyintum Christopher nyintum eto man ye di hawo kra ye ni hawo ade we ni chichere ene o chichere e very simple na nanu so ayemfo so nya da anyintum edi ade we di mi nwunye ndi a ayo man ne den na we kasa wa we akasa wa no man ntimi nkaye humbom na yemfo nya press conference na so for so nya press conference na ye ma party we are party anka we mi be hu se party akasa party abekasa odia nke hwem kwa de president kwa so nkasa kwa party ni meye because e be a party ni timi ye a friend saying how do you call it press conference without the president in town. Yeah, it's true. You say hey, but obia aden musuro asamo person bisa both two parties musuro musuro ne ade na musuro no ebi mu bo mu ana sana person me de bible bisa mkwache ana mu disike bi wo mu aye ni mu ana obi so akwa AGYEMANG opon wasa meme pem wasa a man of God. Oh yes. Yeah, they are so many cow. Yes. You can't be Nyankopon aka. Obuadie Nkwasiasem. Amen. Because the idea we pa me we pa no Canada I say the odu the owo mu onu gidi no no abeka ne de no okọ the onyi ni asem timi sin ya hu si ato parliament mu but mesremo se parliamentarian bi wa mba ku chia na busuafo mba press conference mba ku chia na busuafo ehina sabre o man Ghana ye duro Obuadie Yahweh Nkwasiasem. Amen. Bible kasa mi akire wa ha. Yes. Empanyimfo ni binu a ebi mo kasa hihye omumhinu.
No move him piabonte. Okay, Bible, the book of Isaiah chapter 5 verse 20. Read the Bible. Isaiah chapter 5. Verse 20. You talk about yourself. 1 year. Also 1 year. One of Fred Bonisa Papa. Moi, moya day. Or Fred Bonisa Papa. One Fred Bonisa day. Papa. On Fred Bonisa Papa. And Papa said Bonnie. And a papa, some friends said day. Bonnie. On Fred Papa said Bonnie. Omomodi assume a hang. Moi, winning pass a day where you soon. No more person of force one number than high. Namode a hang a soon. No more person of force number high so then you soon. Mamma No person of yaman ya frem. What the friend from No idea, no. Idea, demo person of yana no. Verse number 23. 1 year. What's 1 year? One obu upon your for bim. I hope I said, dear, dear, no, that a part of curse. Yes. Also 1 year, go to be no 520. Isaiah 520. 1 year. 1 year. 1 year. One of Fred Bonesa Papa. Ne Papa Sapani. The English no muntie, ni Papa sa bone. One of the Assumia. What is sumya day? What is sum person with the I didn't assume, but still they want to person with day. Person who frown to mama ni fe. It's what ye day akraba. If you bro chile banya the rubber rapper, what a tell you kraba say see a dim, see a new so muda say the way day a kraba. No correct. One of the Assumia. Person before so idea sum. Bema ko for ba bema to sesen wabra boa ponche fra ponche sa boa kraman sa boa odwan sa boa akokọ sa boa na dia boa mo fra akokọ a oya boa nye na nipa wo so ye nipa wo ya wo ye den na nipa se wo ba ya wo ye den wo ye bibi ba be che de wo yo ade a wo fra boa akokọ so ya boa aponche aboa na ntwo fa na boa okama fa na boa akokọ fa na boa Samuel we ojama fa na boa ya so mo ye muade wahu etinu ompo ejama fa ni nyonko be mato aponche fa ni nyonko be mato na so nipa na wo ye nipa na wo fra aponche so ya aboa no wo ya de aboa nya Bible can say me achaw the book of Jeremiah chapter 4 verse 20. Jeremiah chapter 4. Achawa me patch verse number Bible kasa 20 no kasa na me 22. If it's a man to me when you pose a bad side and what Jimmy when me Yankopon what your Nkwasiasem what is what than your mind what than your bakwasia when you hunumu about say hunumu nibi what your body when you what be your boni unyansafo papa de wonim no be boni unyansafo yes wonim Yankopon ma won you on my apple I make a pussy back aboasem mami go to Bible okay the book of Job chapter 12 verse 17 Bible nyanko Job chapter 12 when you say you know fra ponche so ya aboa no hwesa aboa ye bia verse number 7 bisa ponche yedie sa se me kai busamua wo de bisa ponche no kan kira bisa ponche sa ponche fa ponche to a on kan kira wo de bisa ponche no kan kira no pa ponche kan kira eno so wo de bisa no ma wonam wiem sa no ma anoma oba wo fa nyonko ba anoma be ma wo fa nyonko anoma be ma no kan kira so obo mfo mo ho sa anajiwa ni anapa jiwa ni twa sase we so aboa tatia aboa bi ni po bo ba ni be ma bibisa question eti obisa enu de from mo ani mpo nya sa ade no nipa nya ko pa bo ni so ba se ni saso o pese wo se sabi nya ko pa chese ye ka tie ni ye free ba bi ni e ba ye wo bi na bo yen onyi pa mo ye ase e metra sase we so pa o kan the book of Isaiah o so ni pa mo ye se e metra pa Isaiah chapter 45 verse number 19 verse 19 yetu Obuadie o se ben ka say wasi dia enye hintayemu woni mo pose enye hintayemu ana me kasa ana kasa yo enye esuma sase so manka Joseph na mo wa monipa wanka Joseph asefo se ma bo mo ba wi ase mo ma hwa me no bia me nante kwa woni mu ameka kira me na Nyankopon onu ni awurade Nyankopon me na me kasa onu bo ye ba se em na me som no me ka de tene wo ka de tene se ba ye de tene yes wanka se ba ye de ope ana me wo me right for right to see from nani ni see road rough say all right to do kasa konisi anim ho say all right we say all right we so konisi ni ma police station anim ho hey all right go na konisi IGP we office anim obete hey all right konisi 37 hospital in China ke crowd and balance B side so all right obete
Obia so the right be adwuma. Na robbers ka so mo prom writer. Ye benya hoto. Vampires omo ka so mo prom writer. Ye benya hoto. Wona ma no obi de ne se siw gaw. No onu moja. I would give for to for some prom writer. Who se ke benya hoto. Dabi. Nam so obi enti be fan writing judgment ni. Obi ni batifie no se na dwuma start kan pe. No atam straight no de ne call ankafo. Or de ne call psychiatric hospital. Honor the neko. Or the mental hospital. Or ko jina to no. Hon ye ko boma no. Akọ yen jam no man anti that club because obu out in the right ni dam ne basa no the right side na no bobo grass. No start say niam. Eti odofo ti aye. Yes. Me say me kabium. National pledge. Yes. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. I defend the good name of Ghana. So help me God. So why can't we defend the good name of Ghana? No. Why be defending the good name of Ghana? And that's why I tell Jeremiah chapter 29 verse 7. Jeremiah chapter 29. What's it? Me mamu ko mu no onyamu boso dia bedua mu no mo hwe ne yedie ye kro ne yedie mo mpaye ma no ye mpaye mo man Ghana le temu no na kro ne yedie na so man Ghana di ya ana mo bedi ye ani yesu ebedi nti ni kwase ye nhwe han dabi da it for God Yahweh and country miso onyagopon o chiri Nkwasiasem on pekura on so nsem so aminga se mi chemo ha kanchire Onyagopon ka say me with the book of Acts chapter 17 verses number 24. February 24, 26 coming down. Acts 17. Will it Bible? Me person me check Ghana. Verse 24. Me ka say me wa ko. Ai. Onyankopon yo wiase. Onyankopon no ye wiase. Ene de wo mu nyina. No ye nyema wo mu nyina. Ono ano yo osu ni asase. Ono no bo osu we no bo asase we. Osan ye ni wura. Ano osan ye den. Oye ni wura. Ano ye wiase nyina wura. Yes. Twaso. Verse 26. Verse 26. Omanipa was Omanipa amai nyina efri onipa baako. Ma nipa amai nyina efri pa baako ne ba adam mu. Ene obi aba peti asase nyina so. Ye bo peti ye no, hwe de oye wiase. Wahyehyɛ emre hodoɔ. Wahyehyɛ emre hodoɔ. Anyone tena bia hye. Obi atena bia de ne hye. Eti wa ma Ghana fo ye hye. Ye to go fo na eden. Ebo hye. Ye ne Burkina fo na eden. Ebo hye wo soro. Ena abese Nkwasia so ye ne Cote d'Ivoire na ebo hye wa. Wo bese Nkwasia airport ye ne ebo hye. Odofo adentina esese obi be control yen EU4 aden European Union aden America aden anybody say dey share near to my for obi anya ben amaso obi on the boundary do bia on the mira on him yes bia ni fiasam to bia ni fiasam and also for quite my banner sadia and yana and mubajidi mubedie and eniema de boman no brano yagigi free European Union yagigi free massa koko no so fa so wen timba no so fa so wen and kika sanche Nyankopon ma yagapade wa banisa na ma rewa kayen arewa ya kayen adan na make us Lamentation chapter 5 verse 1 Lamentation chapter 5 verse number 1. What's it then? What's it? Oh, Erade. Na tie pa de obade ewe. Hey, see ya ni give ya brofun sam. Ni ye mine o mine won koko. Timber. Bauxite. Diamond. Manganese. Gold. Banchen. Abayire. Kontombre. Atokwo. Emo. Gali. Hey, me pa chaw. Okusie watching odabo e pacho ofui o mae was anyama we emire nkankom ebi wa ha kontombre ebi wa ha abayire ebi wa ha na
was so bradia. Everybody can you Yes, Kadiaba and so. Shene hunya hohora. Gana hora ya to ye. Yajapadia. Japadina Diamayano. Adani ahodia. Ayadana horo. Necessary to live as well. Yefie. Say fear. Ayana na fodia. Ayadana hodia. Afedi yadani They say misia. the Ghana Yadani then. Imisia. Yadani Misia. Eni nyanka. Yadani Yanka. Yana no mutisa. Say a better side year, class it ye. Asama to ye. Yesu ayano. Ojefu ohini obi nso mi mu o na mi una man yo asama to me ojefu ohini o obi nso ye mu o na ye una mane asama to ye ojefu ohini obi nso ye mu o mi se na ye una man yo asama to ye ojefu ohini obi nso ye mu o na ye brave yasi Yadani misia wo ye mam Eni nyanka. yadani nyanka Yana no mutisa krafo. God calls as for Eso ayano. say Ghana e ka be sensu ye no Ye cheka. Ontua wo no. Yenyina ye toma yen. oh Wo kwaye komu. ya transma brofuru kroye kom Yabra. ye bro Wo me yenya homye. o me nya hom ye eti hwan na be gi afro mo nsam stand sorry you defending the good name of Ghana. Ana enkwadi yeso. Say ye yaman kwa bedi enso. Do be panye Na from do be gi afro mo nsam wo he. ye kire kwekwa yesam. Kura ye nsam. Ye kopaya bia ne wosere so. Jawaju uhwe baabi Ghana fofa e de ko Libya e cross so hwe baabi Ghana fofa go to Bunafo e de be nti no bi oti go to Ghana Yeah. die ntira Ye wi dia sisisa ye pro. bi adwuma brantia ye ne baabi na me hwe ye nua ma wa borokire na me hwe na me wura ho snow na to obi ne case ni danim na snow na to acheka no na obefa wo we mo kasa wo nanu ntutu aso wa shiwi be 3 rows nanu ntutu efe no be piakọ adwuma den wankwa Obuadie ufu so mani na mani agye wo ho ufu se Ghana ye yia Ghana ni be no trabro kire ya ahokyire nti na bi akọtra wonum na nyom nyina no mani gye ba bi omo no edubra bi mkra bobre so kom be fie be dwoma home na so ba no de be tra no mu afanyam sa ko de tra wonum sa unim ameka kyerɛw fanyinam ye nyama wakwanto mani nyi o mani nje o mu so mu wakwanto de mani nje be bia bobre du no e so mu be fie be bobra wa ha but oba e be say hia no Yes. Asi so ni gina Dukudem. nye bo man no ban Yes. mom ye so sa ne ma so ye nyam Ghana for do mo hajimu no enye bibio e ho kyere Yes. e ho kyere mo de mo hajimu na ho kyere so ase ntu die ma ye ni abre no se ho kyere o man ni nyoman a adu pempenso a ahoto ho sa eti ejiri se ye masade we kwan ba ho kyere nti bebrebe wura mu a ho kyere nti no mo de wura mu wate na me ka kyere ho kyere abawe be kwa wura lesbian go bra no na kyere no enne ni bi eje ni bi die ni bra abre no ye hwe o man no ye hwe ye fie ye hwe ye ntomago efra ye ena o mama ni abra me de kasa o man ni fra ntomago o man ni o ma edi ya be ka se akonobo na edi obi komu ye o mu akonobo na edi omu komu ye onkrofo so a on we be twom dodo no ya ahokyere dodo na ahokyere be twom akosa ati enti ni bra abre no enye se bibia o ye ntan ye nuanom ye ntan wom ni mo obi ho no ahokyere nti okay the book of Romans chapter 1 now okay 1 verse 22 no Romans 1 the Bible verse 22 koso wo musi omo ye nyansafo ko wo adane nkwasia ebi ya adane nkwasia wo masacho nyankopon wo mpro ne munyam say nipa ne sache nyankopon wo mpro ne munyam waye no nipa opro ne so saso no ya nyankopon se do opro ne munyam say emwa te bia ni wani me bi ne yo eni mo wo wia aba enti amo nyankopon so agya wo ma mefi say nyankopon so agya mefi wo makoma konom say wo mo bo wo nipadua da pa evi se wo masesa nyankopon no kura no say nipa sesa nyankopon no kura agye atro ye de kwaje atro wo mo mfere say nipa mfere na wo suma abode sini Obuadie akosuma abode esen den Obuadie ewia se mbia nyina mpanyimfo bi agye ato omo no mbo soro ba asase omo kroma efentidi an na se be hye be sei uni level Sodom and Gomorrah du ye uni level du yi won kre kom adwiri bom ka de Babel abantenten omo kro no mo yoma so musi akopem so nyakopon kra be sei no enya wa wasi den nyu kasala menko verse 26 no waso ye nti osina sa de wenti wo nyankopon agya nipa
ama aniwo akono na one ma edi hunam fam ma nyakopo ma edom hunam fam ayonku fire bia oba eye ne kwan so omo sisa no ese woni be ma ne tena enoma sisa no edi ye de emfa ne kwan so edi ye de emfa ne kwan so saranso ena merima nso wo ja woni oba hunam fam ayonku fire bia eye ne kwan so oba ne be ma ne eware no be ma kwa nyonko be ma to na watrum a wuye ebesi wuye na meka sasem na meka kosi wuye be ma kwa na wutie me ne sa ka sa ye kan ebi tie me ye wa wuye oba na wukun ehuru nyansa se obe use o system unit no use the pen drive no the shower to say kim wow bonus suspect yes pa bonus suspect sa dia me kan ebi mu aware omo ye sa nkwasiade bi omo dam omo nyina so hwe me Obani system unity ni wo. Be man so pe system unity no. To no ani you know so ada the gay what you so. What ada the gay what you so. That's why manim. Ti le be ntimi pia ma out no. Na you know to you gay. Bazo munya mani masasa. Oh, say bu kra ya chemo. Mo twati. Bebre ti mi na. Oh ene yire. Why changing system unity no. What me pay drive ni enu ni yire to. We are gay in the land. Babesi our page out to. No balance system unit. Now who could in the pen drive and no true. This is what Bawudia. Yes. What Bawudia? We are gay. We are gay. Yes. Yes, yeah. Maybe I see. Obi say apostle be do dey ai munyina mu ka ho na wo fru yi so ifa na ko nya be ma wo fru yi so ifa na ko won so ni magu ase on kwasi ada o ye no dem what's say Bible ni jai anko na yi point na ba o what's say no what's say we yire to the system unity no tie Bible na so no ka no what's sara na emerima na mema omoja wom ni oba hunam fam ayonku ye bia jai de oba no ye oba bia fa ye ni kwan so that's the system unity no ma won fa emerima pen drive no call yes system unity on no pen drive no call yes why ti dia fa pen drive na go be system unity ni wa now balance ni ko no yire to say again we are indirect gay you depend on share city wrong ntimi dabi enye ye na depend on question city wrong sesen what be that Answer etina anku baifo be brain team man because ono na yire to and offer o ye gay on yire so obu wa na yire wa buri yire to agum baby you as you do no mwasesa no awo yemfa nwo there be awo ayebinka yes ekita bad lord oh no very bad what a rough tanker yes I want a rough tanker bushuro pa a producer yama phone yes and now what for bebre yi disankwasiade oh yes I want for bebre disankwasiade way e disankwasiade way e film e ti bebre ntimi mouth no bebre o ya check here o ye indirect indirect na yire to on consistent unity no the city room shepherd no this what depend of course city room Obuadie mfani sanka amen wo mi adwene no amen bisi wa kasa wo fia wo she ese wo beka give wasem ese wo ba bia nam na nye Obuadie mfani sanka wo mi adwene no eyi na ani nam yi hina ani nam yi to ka Bible na Bible can say Colossians chapter 3 verse number 5 Colossians chapter 3 verse number 5 Bible nin kasa what se munkuma kwa what ko si nkuma kwa na wa asase so e wo de ba de edwamamo wo ba na ko pamfa wo nchaw efidie yo ene e wo de ba de efidie yo we efi die yo eti se wo kofa ba ma to eye fi yes wo ba to eye fi ena ma horo aya di krabam se wa hurum se minim pamfa so hurum so de ko washing day ene e di we nu no to
Bible says that is the reason when you condemn gay for no. Yes. No condemn lesbian. Yes. Or bad in the touch them. The number you can babu the kind of from what's in a kono na deri wo a yakono boni na deri wo mu na tutu many adapadie many can bomaya adapadie bone to bone that man from yonko bema ton wa blasting yonko ton and say give me money me yi be videos so me yi we bi wa ha e ko YouTube e be block me me dey block sa anti no me say no ama videos hallelujah amen na ka me yi wo beto pa kire wa na me bomb pass Obuadie adum a me create we me yi ato nya block anya block yi oba be ma to pa enye wa ya senator a senator a do say doctors bout and probably be to hospital on me bi mra doctors am out mon ko television so mon ko trust na mon ko chensu so a e de yeden e de brawom mon out jeli kan mo timase o doctors aye din doctors mo obi bi ka o sa de we wo doctors mo obi bi ka doctors mo obi bi ka o sa de we doctors am out mo ba mo be tia dikati young boys and the face me sramo yeah one of me sabre TV stations your cartoons bi on mo yi a cartoons no mo yi no e gay cartoons oh yes aprofonia bad the say ma woni mu abosa cartoons no na be ma ware nyonko be ma ewom but nkola ne pe cartoons ne ba mo ye ba do eto mo di wini nkola na dwene yes eja kwani be nyin na dwene se be ma wei ye friend wei ye friend Joe or ware ye friend say James yeah we friend and Mary worry Susanna eti cartoon mo se Mary akwa worry Susanna Mary cartoon say on pe be ma we check cartoons maybe no crapa cartoons do na ye gay practicing the way we check it the kwalani pe utu penny won check cartoons ni bi ti wonnim say dia we content near dey atie ma steady bebre ti me ma wo boa hwe one two tu ben say cartoon no mo hwe no na be ma ware be ma no oba ware oba o di round of kwala trim that's the reason why come here say keme education yes wonnim a Obuadie me profama na ma no man ti asemra Bible say kono boni na kono nche so na dare wo mo e na be wure di pam many ya da padie be mani oba ya da padie you go post this I decided dey baba e dia ketua ese e dia ketua ense ene baba wo so be di pass that is the reason why you no aye dini ya no aye dini nyan say ye mpesa ketua bi baba yes comfort body transform se conscious otimbi ya twemu tam proud some ye Ghanaian etimi some ni ba bia ko Ghana ye ba ko pe ni ba bia ko ye ntu wa kwantum kwa e dancer boa bi no wo ndua so ntakra ye dai e ma fam kuntum na na chi na ye dai ku se je me wa kwantum ani je yabi murahu ye mo mai na mo mla to be kasa mama ya no aye den do I'm preaching as a man of God. Oh, yes. When you try to know. But the man tells him, Amen. Meaning you fool. And I'm when you are quite bad. Or that than not Yano. About the man tells him, Amen. Amen. No young was from Proman. Amen. Bible was some can. Okay. Ephesians chapter 3 verse 5. 5:3 yanko. Ephesians chapter 5 verse 3. Verse 3. 5:3. Boni esikwan. Was it boni ayedan? Saje we ye boni esikwan. Na edwamamo. Was it edwamamo? Ani efidie yo. So asan be mention efidie yo. Efidie yo ni ye be ma okofa be ma to. Oba oda o mo ni nyonko bad na no kona se. Ati ni nsa kokoko mo ho. Be ma ne binyiri, ne yiri pe ni system unit onu a. Wa balance system unit. No ni depend no ni yire ton. Efidie yo aboy efidie yo. Any brady, Ghana black your brain, you know. Sanya full way. See a body was it a body? And see a body to your Jidinia. I wouldn't have Sakwan Bonnie West. And anyone dear, and you would dear, and Nkwasiasem so bad day. Want to some Nkwasiasem so watching Nkwasiasem. Was it Nkwasiasem? Yes. Any abru. Bema sorry say, me patrol. Who will me patrol be anwa. Nkwasiasem we won trim. Na yes or no use the same unit. New wood, and two no use one.
ne system unity no pen drive for the nunkrofo to what e do no onya be ma obefa no o me you ye indirect gain tubo say obi ba no keka obi so te ne yire ho aso onya we ne yire kwaka nto wasa ne to mami peni mo bo pants peps say wasa ne to my pampers why dey agiri to agu eso he mani hallelujah mama obre bro madam ni bre papa Obuadie Vanessa nka wo mi akomam babu ni kasem na kira wo wose Nkwasiasem muni dada se odwamanfo biara fidi yeni enyu obi oye adwaman ni mu no wasa ye fi wom wasa ye fi emu ahya wo fu fi ni ma mo yo that's the reason why nta wo bre yes tika shi won ma ye mfeni baba ko obetina se te renjem biesi ni pam pimpuma kabom no mawu bisa se na anu de na si ye mi ko commercial break aba Enede wasisa na fadie Ahun sama shakotu Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open sama shakot. Tifyan will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Soya do sudie Yesu Aji trosakwa Nosem nebeti miyama yati yamiya sipa Mama manina hallelujah amen ye do body ya wase bible asem no kana asem emu do me se o man ye nhemra na asem watu ntwa prekope ye pensu yi o kind the book of Isaiah o se nya ba edene yes abandene ye nya ba edene 25 I call 25 Isaiah 25:4 what see wo be ya oban edi e se ye bomodi ye ya ba edene ama mobroni ye di ma mobroni aban ye di aba edene amohiani na hohiam eni aban ye di na ya ba edene ama won dwane kobia yes na ye tie so stay no man no ye bobere eni ye gina bia ye nyam na ba ko pento ye ngu sa de we life na ma ye trans nye han na ma because of the plus LGBTQ plus I know so na class plus so yempe mu bia yempe L yempe G ena ye ni nyeho ena G ye ni nyeho B ye ni nyeho T ye ni nyeho Q ye ni nyeho I yempe I ni nyeho plus nje so mu nya nwie mfam plus e be du be ne fo masimu am mfam plus yanyi ntum yes yenya mra ne nto ne yansizi ano ne fo man panyi bi obebe bia na mra ba ko peda ho yes obi ntimi mfa na chi nya ayo ba friend no se me man be di aso no mra na da woni mi ntimi sesa no ne da ho yenya mra ba ko pento MPs musumu ha na edu bra bia ehia muso mfa so to ka babu no a mo bo hye na mo hye no babu na sam no ka no ye kan Malachi chapter 1:14 Malachi 1 verse 14 obi say sa we dem cast mechanic kan yen ko we friend say Daniel no say bri kwa wie ya enya hopo ba mi nchemu yi ho no kan yen ko Daniel chapter 10 oba chase mi 12 verse number 10 Daniel 12:10 what's it what's it verse 10 many will be purified made spotless. He's talking about the research and refined. And refined. Yes.
But the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand. But those who are wise will understand. Hallelujah. Was not born for some our true technology. We ask the corner no thing you go passing the it's young technology now and Nkwasiasem. So we ask to say mobile phone about internet about social media about now social media no you Nkwasiasem. When we are run home, when we are better, and then we may some baby, I'm not telling about Mutiemi. Some crofone, when you are for the posters, and I job vacancy. Job vacancy. Sawe, none of me guano. I am two friend of mine, Oko first one, near to a marketing webby, on bet you who's a first month to second month, the former children, no more children. Desire job vacancy, no, Miss Summerbrae. I was there from no company name. Job vacancy. A job vacancy in Canada, company anything. I yes. I should have trust salary. Any company name. Why, gas, I want you to miss you, Tom. You mamma, you can't work it here. A goose and boss, so say, job vacancy never from Bahono. But we'll be glad to chalk down. Chalk, keke. Yeah. Chalk, no, the actual job vacancy. No, I try number was here. I want you to no be picking a man no afraid. No, I tell you, no African coffee, no basha. To Kababuna, when I kind romance no, brand 29 or I can't send you on here. Yet was Bible Cassandra Musubanti. Verse 29. Was it? And was in a year 28. No, cause what? Said the one who said, I'm not crying. I'm not crying. I'm a genius. So when you're the emphata, Utian Samuna, no one must know answers. One of the banner, a Yaginian Fatakra. 1 year, they said Nipa. No, was what to say Nipa. Oh, my, say Nipa. A dear entering in Ano. And our pet. Koso emuyo eni bre eni bonia yo mama ni time ewudie akasakasa ensisie obra bonia so matoaso oye asutufuo enti job vacancy no yes uwura mu pe ne fie kotu dan kotu aso utimi mpie mfiri mu da dabi no I say abo a wakoto fidie mu no upie mpie na me kwankwa mi be me me kwankwa mi be mo so kwa kwankwa ubema Wagokem ye mabebre mantio ato aterenchemu Obuadie farisenka omi adwiri no ehini aduroi Oman sorry Oman Ghana sorry Oman Ghana sorry God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong bold to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our heart with true humility. Make us cherish fearless honesty, and help us to resist oppressors with all our will and might forevermore. Yay! Now, what you need something bang. Obi wa beating him kwa agility. Wonim sabi na wo beating him. Wonim obi kura kwa ye MP because one can God bless our homeland Ghana. Ne kakra be ne dene. Yes. Yes wabon wo. Yes onim wo man wo defend no. Because ye so ya. Enyi nipa na di pe so ai. Wo pa ya mo hwe parliament. Se me bo am kan kire me. Speaker of Parliament, no? Yeah. And okay, no, my idea. And you baby, I see one Gaza who do one watch on where we do a side. Yes. Amen. Obuadie one for the count. Amen. People who cry no one so kadi achire. Oh, you not to chine what twachine, you will feed your car. Obuadie Mantiasem. Amen. Hey, teachers, I'm a buoy. Our national pledge. Papa. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland.
I pledge myself to the service of Ghana. With all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem. Hey! Our heritage. Yeah, yes, I do well. Hey, teacher something. Brabontio. Hey, Mr. Nti. We teach us be the move boom, you know. Just a boy, Miss Calo, Madame Lucy, Bob Mawas, and ya torture baby, yam find ya. Nick, you see, you did trim. Now, Obuadie and woman say, oh, but ball my obra for God and country. You buy a post idea we cry. Yera yasasini eyabo dindima mojana na mushegu nyadito omaye edrumi ni wososo sie yebe biatoaso se yebe biatoaso edrumi ni wososo se yebe bese no badia mantiasiemra Ghana here defender. Ghana here defender. Next topic, I'm a defenders way. Yes. Man penny sorry, Kasa. Nasi, I saw for solitia, and also a beginning some. Yeah. Munima. So man penny sorry, Kasa. Na FN say Muslim Council, any churches, yes, solitia noa, a beginning some. Nobody a drink. Where the baby you dear, or mining in Aji boom up a young for the Pabas in Iranian professor support side. Yeah. Be a July. Be a July. Till you may pompa, Miss Ren say, or many fratam coco. Yes. Sabe baby a janano. Any abre. Baby a janano. Papa. Or many fratam coco. Ye. It was some. Yanum Janaman say what we are saying, I will say. Yes. Ghana. So mu die be susu dia say Ghana the first country e wa Africa ha embassy office your countries in South Africa ma gigi ni me bia tu die but Ghana West Africa ha yan masa akwa yan da yan wadi say ya batuo mu nsam tie Ghana ye de hwehwe sam you civil war no san yema niema ni mo man Ghana yan gigi san niema ntu ni ye mo man asomdwe wo mu no a nkofo tukwa ko ba bi obuo ni di o de man Ghana no yema say ni die ni nkoso ntra ho na osuro ene onyankopon say da yeso nkoso na yeso na ye body jo ye di ni ye nkoso ye ni ye body jo sa si ye no time ye bedi am a ye ni ye body jo ni akaw ye ni akaw ni mpe ba bi ye nko ye penisa ye pe akaw sa said ye echo your man ye penisa yempe siatre bia Debbie and no me asembia Debbie yempe no me asembia yempe o man nsuo to ana got aye man e yiri nkrofo yempe musubo bia Debbie yempe musubo bia ti onyankopon ma ye warning e dim for the mini baby om wompo ye humo o nyina yira wa system num ye hu ba o 31st night I come start to shankom Azan. Move out. Mumpie. Nam who we can and I'm shank of with the president and I'm shank of with the best. Nam move out. Mumpie. A do bless you defending God. Oh yes. A different bless you defending the creator Yahweh. A do bless you defending the creator Yahweh. You defending no. Amen. One funny count. When we are getting the book of Romans chapter 8 verse 5. Romans 8 5 verse 5. Get your body as one I nam hunam fam. Was will be on nam hunam fam. Make one team. I said that. What drink hunam dear? What drink hunam dear? One I nam hum dear. One I nam hum dear. What drink hum also drink hum dear. Now hunam drink. Now hunam junior. A chasing the pami. Me were right. Maybe say any whoa. Na hunama diri yam na hunama diri yam kwa hunama diri yam kwa eni asumdwe every say bema hunu oba onko ba yes oba hunu bema onjintu mo bema oba nkochesi be oba bema nkochesi be bema adan papu nchesi apapu apapu ni so nchesi apapu apapu nchesi apapu debida na dia ba ko se akukọ mpo so obobo nu nkosua
na ne medina chi a akokɔ ma mfro no da ogitu hu nyansa sɛ wabobɔ nkosua enti wo medina chi enu tama I said wo fro no kraman sɛ kraman nya hit ohiti ya onya no ya kraman bɛ ma mfro no da enti kyɛ sɛ aboa kraman krom mfro kraman rough him yadre sodomi him yadre Bible so man be gis had yam watum o man be share chen sodom o man be bra chen sodom anything yam ye ni abere no eye nomi asam eye nomi hu anamontuo na bi mutu no etoma show red a kire yen e chen so mu wo man ni mu a e so man ni hu ni say hey we did a short time you see office bed we capture Ghana I'm not preaching me can me boy course e ban easy apostle ebi wa ho ebi wa dem se me nye national security mind me dey need preach me dey ato bam dua sam no udi omu afa abisa che bi wa no asesa wadwe wo ho akwanya bia no atu na ma wo fam de no waye ni yakopɔ accredit no so waye wo fam de da bia obenya bi wo asofo obenya bi wo obenya bi wo ba bia society bia obenya bi wo ti no benye mu acheche bebre e na mi kasa obi di matam obi kasa this man the crazy near the crazy yakopɔ sa so mu na hu de wa crazy we dey trust owo nko de na temu nko de wo se da mani paso be wu prekwanu achide ba de atemu da mani paso be wu preku anu atemu de aba wutrim na nyanya nko pa adwene o ka Bible o ka the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 29 onyankopɔ be kasa ni akere ho no wo se ye na me hu se ye no onyankopɔ so hu ni se onyankopɔ yu ni pate oboni pate ye nkase ne ahwe timadwi bebe eti we ye timadwene eni ayi dan timadwene ni nkase ahwe wo na wadwen eye wadwen na ye wo se wadwen na ye wo se na me de me ho na me pese me ye se ya wunti nya sa ko se nyawo na wo ho wo abusuafo Obuadie Nkwasiasem na on fa ne senkan on ni so ntew o kan Timothy chapter 1 verse 10 read the Bible. First Timothy chapter 1 verse 10 verse 10 yenti Obuadie asem kasa edwamanfo o se edwamanfo ni wona woni merima da woni merima da what's the Bible na sabe ben shi bi mu ho inyama na chi no de we chire ba no we free no o ma upgrade no once a perform starting with LG just a lesbian and gay. First grenade gay and lesbian bi and almost say super for the bi we and almost no ladies first and one band lesbian gay it did only end ladies first you know my LG B T Q I plus just a bit the actually bar just omunya kwan no a omunwie just etc. Oh no, very dangerous. Yet trasia abaji ensam Bible say nyamanfo anyone woni merima da anyone ani merima da onyankopɔ so ochi nipa tonfo ni omfirimu a de to nipa di nipa wu wo ya trofo omo ya trofo papa to nyawo ba no lecha wo ba obedi ba wu omo di sika to nipa no de ase nipa to Bible na kasa kire no yes to ka Bible na we gidi ni na o sa de we o be kase and now ye nya o right we yes we tue Nyankopɔ ka with Deuteronomy chapter 32 verses we tue Nyankopɔ ka 32 yes we tue Nyankopɔ ka we are so for ade na mu tue ne kase we tue Nyankopɔ ka what yes we tue Nyankopɔ ka say wo Nyankopɔ bo ba ne be ma na wo sesa no Ewrade na mu tue ne kase yi o man kwasiafo ye ni tire ene wo ja onya wo waso maame o papa onu maame na hia anse na omode wo ono ya wo ane ye nya wo firim na ade ba wo ba wo da me se me me kofa be mato Nyankopɔ ne tim ho anyi Nyankopɔ na ma wo maame wo de betim asase so ka tetetere den se e ya wo to so na de wo ba ye sha wo to so bisa waja no kanchira sa maame no papa no kanchira se enye sa de we no mo ye no mo de wo ba ye ene wo panifo so no panifo no mo kanchira mo yes aba verse 2 muntie mo panifo Joel 1:2 muntie ye mo panifo mo piem na out munya so anyimfo so mo piem na out munya so na muntie me mu asasofo mu Ghana-fo saade wei abamo breso na nai president bi wo breso e bi bisa question ohini bi wo breso aba peso osofo bi
About so bless to pay. And I'm with the press. Yes, another time I know. At the year time, you never come about. Yet the moon come was so charming. At the young come on some in your mano. Moment catch on my Man swinging. Almost over when say, yeah, can was some. At the need Demi, obey so be preach over to Bebezobi, over Chamber quite my mini honor. Yes. Or be the sound of preaching on no to the time, or Beppe, sorry. Yes. No, so I can say, hey, Apostle, what you might be beside you, resist, or Basari Kasai. Not to me be a woman mono, a be a bow run. No, no, Yakasa. At Yankasa, Yankasa, Yama, no man catch on your man so want to also to snow by the cherry bar. Almost I catch on Mama. No man catch, I want to I beg you know when it's a gun, yet she's out way. Now the creator Yahweh, one person wants to saw some Nkwasiasem way so. Jeremiah 5. Jeremiah chapter 5. Verse 2. Verse 2. Verse 20. No. Verse 20. Etifiasam. What's the say? Nkwasiasem. And in the bonnet. Munka way Ghana for Muntia. Namuyantia Ghana for Muntia Apostle Quad. Nkwasiafoni being one so many tenor. My boy won't be a gay office. No. When he's so many someone dear. Someone tiasam. At the Ganko Posse will be said, because she is thrown. When you pass them, and I have to so no boss about it. And was it a puna that one for I gave from Musalam from Oponano. A puna said, I'm a cretin and say, or do not tell no best energy. I don't know didn't tell the two Ponano yet. Say Ponan Trada. Or my yet, and now my Quatraponano, a punimo with instruction. So no more to turn with Nkwasiasem someone Ponano. What the new theatre for Mukla Aswadia Kuma Yakasamuntia, Mutia Moti, Muma started theatre, Munim started theatre. Or baby as Apostle quite my data with your oh my cause demonstration through the work no more. Oh my cause demonstration because of the true no more. What true now we are just what cause demonstration tell the creator. That's the reason why say yes, Yami and who say yeah, my must send you about the Ashadiano. Men for you know how I'm playing. Or what you find in Kagana. On you can see hallelujah. Yes. Never posted the answer. Never posted the same. What's Yakuma and two on the name. What was the idea to Puanusia? That's yet to be trapped. That's a posted the air. They said the Ghana phone people are chatting for Mukuta Aswadia Ghana for be one look at Aswadia Kuma. Omatia, so the Tiana Pontinia Solitia woman. Yes. And I know Obia now, Obia. Omatia. Yes. Omatia. Yes. Omatia. Verse 29. Verse 29. And never posted to sign him on Matrasuka. Never pass him here. And I want what to say. Was one at the Sano. Thomas O'Reilly. About Thomas O'Reilly. I will tell him. Yes. I will tell him. Yes. None what woman. None on Quajada. Me 2 4. Yes. Me 2 Sabre. Papa so Palma so. Yes, what quite mamma no there. In the year one. When you put my warning with the Muntias in your canoe, the book of Psalms. Yes. Chapter 2, verse 1. Psalm 2, verse 1. Verse number 1. Also, Yenti Obuadie. Psalm 2, verse 1. Adenti. Or say Adenti. And I'm my AJJ. And say I'm my AJJ say. Na amai esusu adehunu. Amai mine be. America ni a friend saying European countries ni bi esusu sa Nkwasiade we e de be say wo Nyakopa mamuo na mine na ja tumu a Ghana for ahemfo asaiso ahemfo Ghana for ahemfo monsori nyina etumfo e monsori mpie mumba muntu agina na monsori na mumma na muntu agina e was ade we hu adan to aso keto bi to aso be kan to aso a 3 mumma yembubu won pokire na sa ade we krofo we yembubu dan won pokire yembubu won pokire sai o mu hihai no na yentu o mu huma free o mu yenyi o mu free mu hallelujah verse 4 no kasa o dan every say the oti osuru no the oti osuru no osiri Yahweh oyedan osiri yen odi won ho fa hwe din say hey so for is also me any say ti won hin we also jibidi any say obi a also me mo national anthem say God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. There is a nyamuna mo ye we be na ye and I must mo be say great and strong no a weak and loose is a weak and loose
God bless our homeland Ghana. Yeah. And make our nation great and strong. The same way nation, you know, weak and loose. Loose. Ubia timi so no man in the class no abaya do pe. 2 months away, you know, ku obi so aba alanga agitedi. Abalanga agitedi. Say, so when you chance ah. Me kwa wo de be piepie. Me kwa wo de be piepie. Mo ka se Ghana secret society na ibako. E ye bebre o. But omu suro mu ntibi ma out. Yeah. Na nkofo we kwa mo ko register general na. A question bono bisa no. Omu ko register general. No be register ne say. Okay. Board of the letters nya info. Eh, ya won se bebre mu hwe o. Eh, serious o. Na mom to me krata. Cause Omu ko register general. When a mom business name, When a mom, board of the letters nya info. Info no fire. Me hwe bi yo. No man me atimu. Ya boss ye. Ye timi se san da. Depi. Obuadie we hu ye mobo. Amen. O man tiase mra. Amen. Frem ye ntwetwe komo. Francis here 055 955 2686 055 955 2686. Mama no name between me my voice Leviticus chapter 20 verse 13. WhatsApp number no. So 027 or so. Mamu frɛ Mufa voice message in faso. Leviticus 20 verse 13. Obarema da obana no. Obema ni obarema eda obana no. Wa benu ye chiwade. Obenu nyina ye chiwade. Ekum na yonkum o. Tebrenes nyankopɔ se kum ye kum om. Moja bu matifi. No ko moja na bu matifi. Ndi moja ne efini nkasa ase no. Yes. Nkasa ase. Hello mpacho di be akasa free. Aso Midi the Patrick na make say malam. Metio. Apostle yeyo. Me de asoma meka ne say the woman de yeya if ye nara asitne de yeya if ye nara yini the woman ebe yeya if ye nara yemo yendera yi ebe yeya if ye nara Wozo woni nipa sewa nya wana beye yemo yendera yi ebe ya if ye nara Apostle you might be saying the engine tomorrow omoye the engine tomorrow ende ani ochina na say Yahweh tisoro na so obehwema obepene made we si bia ende Yahweh ni ho na me gidi pa say Yahweh wo ho nko ade on penema ade we ensi ne ensi china Yahweh shira no on tumu kwa ne oni pastor che pastor mensa on tumu shim on tremu shim on pomu on momo oyekodu hum on pomu cha awasundi bye bye Obuadie Yahweh nshira bebre. Hello mpacho di be akasa free. TNC side we anokwaya. Nahum chapter 3 verse 1. Nahum chapter 3. Nahum 3:1. Verse number 1. Nahum 3:1. Die moja kuro. Ose die moja kuro. Atona wudie anya na. Sese atona wudie ya ajiga na fa. Fomfa entu ntwa. Na ngo pose CNC Nkwasiasem mu anokwaya. Ade e fe ne fomfa. Etu ntwa da. Onwe ekwa wudie be yi omuti no. On be fom oman na fa. E fomfa. CNC si bia no kwan ntam a. Mesi yenye mra ntu ade we ase prekope. Na metesi tesi president awodo beba. Yes, I bet tesi yes. One day no be akwaji atu. Hello. Hello, Pacho di no be akasa free. Akasa free domain. With you. Say am scientific. With you. Apostle no Israel. The bishop program 7 years. Me network ne to papa na my. That's me show program na church wo mo nsi. Many permitted TV news are my dear. The Rihanna or yes, action a shown. Apostle Michelle, but your pa doesn't about what you need. But in number be a war. Register those who don't make your real Michelle, your mom, but hello, Pacho di maybe akasa free.
Odi me bia kasa free. Hello. Mami Pacho biti you. Hello. Hello Pacho kasa. Good evening. Good evening. Good evening. Pacho kasa. Pacho apostle. Pacho apostle ni. I apostle why are you? Minister. Emphasize na ma Minister. Amen. You down papa. You come party. Oh, okay. Minister papa. Amen. Minister. Amen. Minister. Amen. Adia money. What is that gonna happen? No be queen. I say. Apostle why are you? Why minister why? Amen. That is what you. That way the international yempe. Amen. Yempe. Apostle na ko kan why? Amen. On count. Amen. Ko you free adu so nko adu what? Amen. Obuadie insha baby. Bye. Fati. So ntwema. Obi ani o nkrebofo anyi ntumo. Islam ja, Christians ja, Judaism. Yes, I deal with. See, yes, sitting up upon say, we are mobile. For your bonny and chair. Penny for and a month of bonny ever. And to Yami on boy, young face I'm noonie. I say, allow we are mobile. Allow $100 only a mobile. Yami only in my allow $100 on board. On train through, they can say. No, yes, the obey piano. Cause over Cabian and Yashina. This will not follow 027 net time piano. So, no, we me who Facebook and also WhatsApp. I mean, follow up. How on board on your case. Amen. Obuadie insha baby. Obuadie insha baby. Omana bonyenya. Abonyenya. Bia nti mpanyifo momla kasa maye na koma ntoyem corona ibai mo pai se yenyim wada yenye fasting Christian council bai yenyina de ye fon to hono mo wan. Hello Bajo di me ya kasa free. Hello Pastor Bajo, good evening. I'm Patrick me kasa free. I saw what is your Unshla was mami. Unshla Pastor 20% now. And I'm not after in the paying for at the ticket to win, and a meeting any day, and sorry, and Babon, and the Cassam. That is a almost a woman to the meeting in the Cassana said, then being tipping in a meeting in the Cassan. The idea, near planet or body, I will near mobile. No, on your day, when you're na panomo mo adwen pa o mbekini abeden asori akasa ne TV station bia na mehwe USA in benefit no o matena se Africa de o mpeto mo yeden o tre ni padodo so na mo be yeden o mo be fire my because ni ma papa ni na yeden e wo Africa hanom nti o mutia nti gasa o be yeden o mo be je and I had a friend and a message in an annual yes, Obuadie and come on, I mean, I gave a go. You say, yes. But we are a carom, you're paying for him a year high and a slave trade by. We're coming, paying for an son, a debate and a touch me a toy and an unbecoi. Yeah. Hello, Pacho, we didn't have a free. Pastor. Yeah. Pastor. Yes, sir. Pacho, lower TV set in Wadaruma. Meet you, Kaza. Okay. Pastor. Yes, sir. Good evening. Good evening. Pastor, the officer was preaching energy. Preaching in the ministry. Because one man who said to me, do to me, the dinner to I mean, come. Don't come, Papa, be a woman, and I do 1 year, some year, walking.
No one in a month for the breeze, no one see what's in me. I said, because to a tear was in a Kenya. Then put the man out of here, waiting the woman. I said, because what's the man who can get? Yamin Shawma. Which is young pump and show my own thing. To don't take to me now. Why? And I was it. Amen. Obuadie shall be brave. When you are Nkwasiasem. Hello, Patrick, you may be free. Bentonka, you are down. Hello. Yes, sir. Meet you. Lower TV set, Nika Krawadaruma. Let you file phone. So, Bent you TV. So, hello. Hello. Yes, sir. Wadaruma, Mr. Wa lower TV set, Nana, so by Chomo Kakra. Nakasafa phone. So, hello, Apostle. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Meto Kakasa. Kasa. I am Apostle reading an issue. Amen. Na sani ya nyama koso na kini share video bi ana ni se sabi we ewo na aye no won say etie video ni hu say ya aka ya na be ma power se na ho oba na te sadofu ya ate no na omamara wo no ho na Apostle hwe a utim se ewiase sisa na te se nipa impeni foot ni tare dia di witu media na Apostle because the cat is someone and Ghana the dimu akoten pa Nyamesum mponifono ansori nyina dia Apostle na ehu ye mobo da wate pa ne seni wo futu ade ma yetie pa na ni tira o onjila wonso ye mompa mama Ghana the corona started first by na o man ye si enimu wada there's a sabriti mi sorry me fama no nkoto politics me can say ye tell pepe I'm not a politician no opien mo Apostle Kwajman me ekose ya meka let me see both parties in Amra out na year to abano na need 24 hours and almost start a press conference we be here we are be here and you mo start nya sa de bi give for be say mo nyintum yes mo start nya we be here open start again o man be din na say we kwatra radio station kakra bi na so aka no de no ko we kan de no ko munyai ni em say dem laugh at yanim say de mo kama sam ani breso yanim sa wodi na tu ayira timo yaman ko fo be kan sam bia ni yesro ma yesro nyankofo keka na asempanyifo bi ni mu bi na panyifo sa asem ne pese mu dum se agya no mu dum anoma ye be boa ni ahwe yanim ni ye preach ye normal preaching ye preach ko no a anti sa dia ha ne ye bo ha sa akopem se ye be hunu se o man ni agye si ho hello good evening bacho di be agasa free bacho mi charge na kasa nyanya miti wadaruma Apostle nzema okende yakupona nkura na wakana nzema de mizisa nka zanse mo yina nka YouTube ni akinka TV ese every time na obebana na nka omu akwanet na nka omu yi che na nka Ghana fo yeshe nzo edo na adwa no mu dia koto India fo ne China fo se yehwe nsiom ayo bi stage yo bisrewa But we do some way and which is some way now. One fine one form of liar, while to the wow. I grab support. That's a pound, it doesn't the young quite some out the blind. I mean, I go na kana zo gusi mnya ufu nka medo na zo do na nkomi bom na kabika say na we out to station with the box na me banka menyo obi mane support me
box na me boa ko bi ato gloves ahye me nsa sa me nko America nko pe de la hoya na me mmoro no nyanyi ska ne medi in Ghana na o ka do kro nya boafo me na ma ne do ya me de na mato no 0242327172 o ma di na sa ne kitu bi ansa na me fa me ka nyanko pasam yeso de kakra si e kasa no a Obuadie adom eko na kikiri ni ball first day ba ku ye kikiri ma ya ko chasing grofo we ya ko ma fifiri we e ba ji pa ba so no bi so about na mo police fa na ko ma anyade wan o ye ne ba e ko be police for da ko police balance na ko we police bi we ready dem o chia no anso awuram wate o ja hom tenete wonom ni fridge sia ni we sia o chia no anso awuram on trust no how many musuo meka o man no no na ke ya here balance ko activity see di mom no nkofo be so office na police fa ko no mu a omo ku obi omo nku obi a onko stop on ma fon hello bajodi me bi akasa free bajodi frame eben mi free suhu mi tie suhu fo apostle nyamishao once kusia na ne de no wisi na eto mani pf ni bom enti nyamishao se sadia o bono bosa na eme ho ase yempenfo bibi kakra no ma press conference bibi kakra but aden na bibia ebe no me be mo man say na o maye bi enti no bosa na se oman kasa edu ready a region bi abe start demonstration no so ma dwen kakra ni because wa nyamishao nyaminka ho abribia na yempe so ma ko jisika bi de o mo sanfa nko we go with dikra ba obi entimi nyamore obi entimi nyamore am me ba me ma for so mo nyintu Obuadie hu ye mobo amen omanti asem amen hwe ye chiesu mfuo nyina yes Obuadie manti asem amen on van in sankai amen no nye vi atamfuza hello bajodi be bia gasa free hello yes please hello mami kasa asem kasa free na nakum apostle mami na ko nshira upa na juma pa uye enda asem wo ba nesi prophet komu na o ma ye di o bien kasa Ghana ni na ye di info bien kasa na ko nshira o oni asem pa o di ve na ko nshira o ni wajuma ifo ni na ko ne ko bo o ban the piano my Nkwasiasem. Amen. Bye bye. Obuadie nshira bebre. Me so Obuadie Yahweh. O chiri Nkwasiasem. Yes. Etu ye nyame ni pa. Bra out. Na be kaseti Nkwasiasem. Yes. O ye jidini a be kaseti Nkwasiasem. Yes. Be stopo. Da ohu adi sabre ne se promote Nyankopon Yahweh no. The creator no yem promote no say. Ya so de drama no. Sasa to dia dia ni yesu afranso o meje yen corona ba yen nyina bompa yesi ye fast se Nyankopon sia no kwan fa ma yen de e ba na tia no no a ono wa pa ma kasa na chiwa de wachi wenya fast asam wenya fe no bi di ni yefunu kwoto wonom weye kasetia yempene yen so simple naga say ewura wo so ye wo pa ba hey show them ye mechi wo dem ye ni uni asem bia but ye ma wo ntikuo ye ma wo mebia office wo bia labor office automatic wo pe workers yes nsia no kwan ni enkasi ye mra mi su nyina ni say oman no kambom ni enya mra ya wadom parliamentarians mo ya boso pepepe mun na munya mra otom na mu swai no mi hweye me hwe mo munyina mu swai bi mu swai in the name of Allah bi mu swai in the name of God munyina mu swai mi huni mu creator no
ana mu nyina mo kasa woni dinim sɛ mo ba ba sum ɔman no etimi sɛ mo nyina mo kama dinim bom sɛ yɛn ɔman Ghana yɛn ɔman Ghana yɛn ɔman Ghana ya no asɛm yɛ baako pɛ eti asɛm ni nyina ne sɛ eni say no to LGBTQI+. Ni ehyehyɛ wo mra mfantoɔ na nkoda ɔman no na nyɛ mra na hɔ sɛ yɛnyi ntum sɛ deɛ yɛnyi ahyɛ wɔn ntum ɛnso nkɔfo bi yɛn nso no yɛtimi kɔkye wɔm sɛ deɛ yɛnyi bi wɔ yɛnyi ntum mu yɛ yɛnyɛ mra yɛ ho mra ntoɔ ɔmo pɛ ho tɔkura tu yɛnsia no kwanyɛ sɛ ɔman panyin foforɔ bi bɛsa ba ne pɛ nso ebia no no abɛyɛ week no abɛgyam no man na butu but ɔmo try ɔmo ɛyɛ ɔman ne mra ana ɔmo try no ɔman ne mra na ɔmo try no ɔmo yɛ mɛm ɔmo nkɔ Saudi Arabia na ɔmo nkɔ tena so ɔmo kɔ si office hɔ no ɔmo nkɔ hello mpacho di me bi akasa free Pacho from Aju Kasa Africa so a me ti obrajo Apostle Nyamin Shrao Nyamin tun kwandam Pacho me person me bisa samba ko bi me ti oda roma ne person bisa se yama Kristo po so mo so betima nya dibre wo ɔman mu na ɔmo nso ɔmo tumi yɛ bibi de aboa nyame adwuma na asesen because Daniel ne mfɛfoɔ no na ɔmo sisi mpenyidie mu wɔ baabi ama no boae ɛna wohwɛ Revelation 1:3 na Bible kyerɛ sɛ wɔse nhyira ne mfa a wɔkuta nkwagye nsɛm yi na nhyira ne ne wɔtie na ɔde yɛ adwuma yɛn nyinaa yɛfrɛ a yɛse nyame nhyira wo nyame nso ahyira wo dada na yɛ a yɛtie nso deɛ na yɛyɛ de boa yɛ ayɛ nhyira nso sanka bɛyɛ ni nti mesrɛ wo asɛnka wobɛtumi aboa sɛ ɛyɛ sɛ akristofo nso bɛnyɛ dibrɛ bi ɛwɔ mpanyidie mu na nkɔm nso ɔmatumi afaiti ampa nneɛma na akɔ sɛ bebree wɔ hɔ nom a ebi akɔ mmemme no mpɔtorɔ bia me na ɔwɔ bia me ne nneɛma bɔne na ɔde anyɛ no post nti wei a na ɛbɛkɔ so nti mesrɛ sɛ afotuo bi wɔ ho kakra bɛtumi de aboa yɛn wɔ hɔ ɔpanyini afotuo bi ani hɔ ne sɛ ɔman no wɔn a ɛkɔ parliament in majority obiara wanyɛ Christian or Muslim edi ade na ɔbɛyɛ sɛ Christian wei yɛn kɔto abama Christian wei na bɛyɛ dɛ wo ɔno sɛ nɔteɛ ɔmo nyinaa kɔ in the name of God edi so obi akɔmina patrol menya sure so ho amene mpɔtɔ ne awɔ no ɛbɛdɔ so akyɛ wɔn a ɔmo de anika akɔ wura hɔ ɛyɛ nhwɛhan ɛne sikadie bebree kɔ because of stomach sɛnte sadia anka mo so de gyina eti misaw a Christian for parliament yeni hwekura ne yɛ nyankopɔ kwa yɛ yadom yɛ leaders ne leading na ne kufo do president ɔyɛ dan ɔyɛ Christian baumia ɔyɛ Muslim ɔmienu nyinaa no de okuta Bible kuta Quran ne nyinaa chi sadeɛ we eti we nya deɛ bia yɛ kwa hwɛ obi sɛ we yɛ Christian ɔmienu nyinaa yɛ gidifo mawie ɔmienu nyinaa yɛ gidifo ɔmo nyinaa yɛ gidifo ukɔ parliament a obewura parliament majority leader oye jidini minority leader oye jidini speaker of parliament oye jidini eti we nya die Ghana for ye nika was anya mu anya komfo de ko ho no homo nya komfo hallelujah amen eti we nya fa ye kwa hwe bia ye kwoto abama no dabi o we to abama mu nyina ne ye jidifo omo to mi so me say yes ye gyina ma Nyankopon wa very simple because you have a trouble. And now will be a Christian or force of a con in Camofas or them. Or copy vote. Tell the junker, I don't come of Fochi, young Yintum. I did that a dubra. You have a trouble no being so young Muslim. And fight of a Christian was or them. Or copy vote. I didn't tell a Christian Fortune, young Timina. A Jenny, a pussy, say, I am Jahan. And as a young Profoca Canyon, no cry. Say, be Musician, Yammer, Adienachi. Till the matter tender na Obiama out. Obiama in one. Ayamiana debi kwapem say ye be hu de what actually so obi an touch da ye free onom o man nyina sumdwe ya hwe ye no ni akọ amen hello pacho di be akasa free hello pacho bibi chine sew nembo bibi mate udi moni a de kasa awo ye yetimu papa ya boni so bibetumi atutu de kuku nifoni nyina na afi ya sasa benifofo fana
What's that day? A bonny or Bible said, you come back over to troop for the assassin for far. A bonny Cassiapa. Because you are more yet or wouldn't come gas, as I say, I some way, I been some better no more canoe. That's a more for Vassan, Passan or and to some I see you one, nothing baby, and if you get you at once, nothing, mammy, I didn't say. It's a basana, I saw from that, if one cannot politics now, the infractions not of us. So, Papa, I once on my best. Young friend, any that should be out. I think that's all. That's all. I must say a school, I must say a doctor, I must say a babble. It might be a near my best me, and then best in Conyaka, because in any that should be out. If I will find this career, if I will make my kind of about 2 years. I want you to Tiana, what channel I watch was on. For you 2 hours to see our photo. Sorry, not Yamin Faust, no one of my my family. Me and my family. Me and my family. Monsoma Senate, ye peja. O my nisio. Yen yemen you know betting me. I can't know to more. You may want when you go see me and Muso. O can the book of Yanimi boy, you and Yagusu. O can the book of Proverbs chapter 26, verse number 4. Verse number 4. You want to be on one. 26 verse 4 Proverbs. What's he? Verse 5. Verse 5. What's he? Verse 4. No see. Men we are passing. And you be on my yemuya. Yaki are not to any baby yemuya. We are passing Jimmy Samso. Now, won't one year son. 1 year son. Tinemy 1 money a Buyagusu. But you will be on my table verse 5. Was it Buyakuasiana Jimmy Samso? That was it Buyakuasiana Jimmy Samso. Now, one year is so young. And when we are Sanquasia for the Jimmy Samso, man, your money today. And Yansa for. The boy young young yes, so if you are bejato, but wait here, Kai. Yeah, my chance. Because young was a kitten implications that you have no yen banadier. I didn't monsieur banadier. Your money at Timono, and she didn't take his shape as how. Oh my God, I know it. And she didn't take his shape as how. And Yasako found me a becayo. Because I didn't know me bad idea. I said, sorry, tia. Your hand and Cophobia, so they're back at you and say, almost jabwashing too. Don't Cophobia come up for. Almost 2 muku. No, me shopping for the ultimate change. I come with the Nicol life. They just say, you're right. So I'm chipping for 20 man pay. Show them. Near chipping for the Neconia just no pay for so peer quiet day. We send performing Yamla, ultimate chapping for. When you Yamla, someone go for any smasia. Swasi gana doors pa enti se man krofo we come test waters no mo sade we betinya swasi dia obo se ne de kwa yinti obo se ne de kwa nti no ma chop plus omo ye kwa wudo bebre to omo de plus enti we happen another plus aba enti eno ani se adi omo adi keke sa bo won se fe agi o man ni se I say so close you na dokro yen fe agi ehun anye hello patrol na we akasa free. Hello. Shalom. Yahweh shalom. Ajabi Makupe. Oh, Ajabi Mekasa free labadi. Apostle Obuadie Nshirawo. Anyumri wama babu akasapa. We are seeing na itiyo. Abibi ma itiyo, Ghana ma itiyo. Apostle. Oman Ghana ya na nanom ni ejanom di mu adanse kire ye no. Ene ne yehu ni ne yana. Oman Ghana ya na nanu be hwie moja de gu hoji oman si ho. Ene ye ti mu ne yana. Yen sha bi oman Ghana ye atete apansam. Awudi krono awohwie pesemi kuminya ni time. We nom tremo enom ene de yakofane na nankasa betena se ayi promu so metena se apostle de me ekoso o man mu apostle Obuadie Nshirawo
We na dia dan se petri so mo ade no afra wampa. We na ya ne ka se Ghana man ye Kristo and I say a Christian country. No kwara ibitima be answer ye bo say ye Christian country ana. O man paying a soft form paying for. Ne ba ne say ni amakoja apostle AGYEMANG enko awa kwantifi so nko twara asu fra no mra. Dia na mo na mutu. O man Ghana paying for mesre that in Kotigi before moon sorry on my penny. My home and so you need to go to me. My home and so. Na near Cosi Nkwasiasem to say Jimmy Semi. Apostle, my nina bring us some bonus. Debbie, anybody about Apostle, Obuadie in Shroud. Pastor Mensa, Mother Bigel. Ye mode de pro ni panti asiaso na de dia Ghana man ni wi asia fa na nyina Obuadie nsira ma onwumre no ntira mo hwiem bye Obuadie nsira Bible nto sabio Genesis chapter 1 verse 3 me go to you nyankopa ka je se sebe nyankopa bo so ni asase nyankopa sabio nyankopa ka se nya hai Jeremiah chapter 4 verse 22 1 to 7 or punchy. They do be a punch lines, no. No, Bible not punchy. Punch. Can you go? Jeremiah chapter 4. What? Verse 22. Verse 22. If you say, baby, your man, your man, where Jimmy? Yeah, your man, yeah, Jimmy. We need me. A man tell me, a Jimmy, papa. Remember when he be a Jimmy. Why a man Nkwasiasem? Me na me try. Bible na nto sabi. E bi mo ya da ne Nkwasiasem. Yes. Nti say yan sori ensi Nkwasiasem na no kwan a. Ebe dukru ase ntwom no ebe se kolon ebe san. Yes. San no na ejinsam kasa. Woni hunumu. Ba de sa nipa oni hunumu no asi ema ni se. Je wu ye nya. Wo ye boni wanyansafo. Wa mu se Bible na mention osi san krofo no. O me ye boni mu dan anyansafo. Papa de. O mu nim. Papa de o mu nim. Papa de o mu nim. Dabi. Papa de o mu nim. Dabi. Papa de nya de o mu nim. Dabi. O me ye boni mu anyansafo. Yes. Obuadie mi shampro man. Hello? Hello? Yes, sir. Hello, Yahweh. Apostle. Yes, sir. Nishira. What should I was? Obuadie mapa. The Kasafi was an option cancel. The chairs are tonight. Na nyina mitio Obuadie ma. Na die koso Ghana ha asofu mpanyimfo ate. Aw bia ya na nso mbeso mekasa. No bia tumudi ye na no kun. All because of kasa. Ne so ma ya sore ma litike bia bonintino. Obia na nso nkasa. Ukaka mo se trosem no mo se ebem. Die ntwama ne mbrem na na dokuru ye busua ne ndokuru nyina na. Apostle yanto ye nyina enwo sere tawochi. Kosoa ye bompa ye kese ya mo so ne mo ne. The poor kinds of Mumpai and your children, yes, to make a yasam. And the empire money I want in your Muslim tower cheap. Pion on the Toro. There is no my background and the baby as of an engine. It's young blending in us. Well, this is apostle. Amen. Was a Yakasana in Swatawia, in Fenabona, who is of unity, no unity. The bronchophobia support to secret. Yeah. Akoma no to support to secret. To say, or baby, I don't say king. And when we are born because of beer or man is Kakasi be born. That's what Brano. A do pepper, so be I say, or hitting. Hello, Bajodi, baby, I got free. Hello. Mammy Casavada. Hello. Hello. I said good evening. Good evening, Mammy. I said good evening. Made you so what I remember. What I to say? Obuadie not do me here. When you show why powerful, and you show the brave, would you my way of why? And you show. I'm out deep with the cost why. The deep for for no musha who come the brain. That way, don't know who I'm better home. Debbie, when you are at your school, and I'm more tempting at home. I'm more casa. I'm more casa. I'm
and almost no more moving. I said, be our Bobeka. And Pennyphone, so no, I shall pass on Mother Casa, so be I know about the Casa. But I miss you away, so for I miss you. Bye. Obuadie nshira bebre. Yamfa last week yankwa yenno wa manani. What ko diska? Hello. Omanya de bako. But you mo ya papa. Any fan omodi yenkwe. Fa no omodi yenko. Mo mun disketchi en mo man. Na Martin say sankro fu o mu weska. O mu sika na ewure mu. Said ye be ya, o mbenya ye na adwen, o mu nya ye de ya ye de o mo be. Say ye sika nko ade a en ye me man pe ni fu o mo hwe ni ye. O mu en disketchi am mo man. Na so twe am mo man so. Na me metun sabe me wi brudo ene nkatie. Ese me kwaja nan so a. Me bre ansa na machi. Na te mo de metun ekusi abowa. Me dey me nyonko be me begina mechi. Ni wesi na metun. Ase oto. E fa no mo de meko. Tro mo te sikendi dia mo nko. En ko di sikendi o be dia. En fo man ngosi en fa metun ngosi awowa. Na mata so ye den. Esen esra so yi akwawe so asase. E ye den papa. Omo mfa ye nko okora. Omo ntie futu a wode ye ma. Nye nkyereka wode ye ma omo no. Omo ntu ana mo bi omo mra bonte man nkasa nkyere. Ne yakoma nto ye yim. Na meto de enye yie. Enyi ntumu nne, enyi ntumu echena. Edase. Obuadie nkyere bebere. O nhyira nso mame. Onye wakoma so adie. Me se sa time when ade we happen ya. Epie sa time ya. Kabum de se ye beto aba no. Na sa we pie ya. Kabum nsa me be pie wo. We friend say we elect rally. Yeah. Kabum no we can ene bia edin Mrs. Adie we say ke pie wo bra ye election ni mu a Comment se we can no we can won ka se twie be pie frim no we can ene obi ayelem. But I mean, support to party be about Kubio, or when you know, be out. I bet you understand. Obuadie when we are mobile, no fantasy. Hello, but you didn't be a free. Yahweh, Yankopon, Unshiro. You're sure, Yameno. Omao, Akodin, Abdinina, Neka, and some patchy. Yamin Shiro, ne Pastor Chi. Any pastor mention on cancer for many na no more kwa by for bonnet for if you do so many name. And someone who came also a no correpa me a menoka say me fa Libya in the Bibula loop. A buy a check a clarifying a check. Na a mela be drew yen. Na me fan said. Very rescue ye back camp or motre and wasem. His son said, yes, ye free BBC about be dear do, and Muntino. Ubi abecanesem, we becasi be away bonici near Penachin, will be becasi, will be becasi see. Say a banana and Yanumbi. A form who are in his own bound on becasi be omi gay. So for some making, and yes, a beer will be say making a hobby. Omo no buy no mom fast adwene no decrease wo mo ye gay na abaye pe wo mache wo mo dwane na sei me say wo mo di campo tourist near do bia documents ya mano ya stamp bia documents dia mano 5 years no so ya documents ni mu na ye ni ye so when I say bia politics inti na ma dwane ye ne na se fo ni yi no Obi en was a man of documents. Any man ye people say ya nyasem na ntumti omo be deport ye. Ene je nka kra lawyers be bebe mu anu mu jaye. Mu jaye mi ameno ka say ya mfam documents ya mami o. Me di ha 5 years me nya documents. Ena me sa back to Ghana. Ansana me be I reply visa di free Ghana side aba. We as a bonny echo. There's a gift on your and as they say, no more who say any pan more no the intia. They say no money a break African so on back on a meet much alone. Omoye 90 pana de Saha a yin bam more.
and all mine is okay. She says, any pan will be decree. So, okay, we gay. I was a winner certificate be. A chere say, we say, Jumano Africa. Aha. And when tia kwambers no befaso, I just own your office be a day. And we yelly baby, I doesn't Nigeria, na Ghana, na say other countries. Na se nipa na eba Europe otimi enya sa certificate ni nipa na bedru ha si ekiwuma. The documents is easy to get. Because abofuna no yenim se omo no eboaye so omo boaye no. Eye achire boni bi na ayese omo de epese de chire. Se aha Italy ho Germany o ahifo baby a obeko bia no. Wom no mo pe enkola na yawo wom wa ha no na se nka wo pesen ke bia ye mana wom ho ye chi e wo se bia Africa onke do ho de abaha na wo pani ni de wom nim se wo no wadwiri mu ado enti wo no mu hia wo enti wo mu hia ye mano ase bi wom susua no no ma trini nkola no because akora no so wo ne ha anase bia kofa ni firi ho de ba ebe ye de ne be nwanwa se akora ni benyini no obedi achi enu aba back ho akora no bedu achikura na ebia wo ba aba behwe ho na ebi wo sa dan na ni aba na wo pani ni de wo afa dwuni so oba be pesika e de da akwa kosiesie wo man nti eno ne de wo mo nhye da ma wa yi sa chances a nti za wo de sa aboni we ni ba de a ye ni obenya dwuma ba bia benya dwuma na sefo no kora no obi ba na sa wo ye dwuma ho ba wa dwun se bi kura be wo ha ana bibi ete sa na fuli ade a obedi kra ya asabi wom no jiu tum se bia BBC si ntino o documents ye kuta woni ba bia ya padwuma de ama wo no aha ti boni a ekoso wiase emu ba ko no na mi hira wo eni wo futu ya odi tu yen e da wase nyame mo nkwa ho bai pa ne asafomani nyina Isaiah chapter 24 verse 1. Isaiah chapter 24 tie Bible verse number 1. Bible ne kasa me ma hye na minim say wiase di fo ne hye to yes and am say na be we ni ba say na me ba na ba ko pie the book of Revelation ba ko yi Bible commission aba na che new world order hye na e ba no wona di mu akotiri nyina yes ankrofo no ngwa kwaso hye mu ya pam say fo ewrade sasase wona ko poso be sasase we amana dampan amana sasase na dampan wadane ni ebutu obedane sasase ni ebutu obeba esofo apeti no obeba yeso apeti o to ebe oman ni sosofo ne fe ba ni sa asofo benya problem akwase ni bra akwa benya problem afrase ni bra afna benya problem otonfo benya problem odifrini benya problem okafo benya problem obesa asase po besa asase we pasa afone pasa obafuma asase we pasa fa efise brade na efise nyabo po no okasa o asase aboto akusa o asase we aboto wiase aboto akusa wiase nyam wiase nyina nyam wiase nkrofo ni monyam wiase nkrofo ni monyam fo nyina ni monyam asase wakum asase ya tisu isa boni we ama asase ni wakum ya tisu ase efise watietia mra no so efise adenti ni pe priso be tietia Nyankopon mra so wasacha na sheria no papa so mo sacha Nyankopon sheria no to da pam no ye to Nyankopon da pam no ye to da pam no ye to da pam no ohiri benya problem president benya problem minister benya problem osofo benya problem we ni alaji imam obi benya problem eto obi ahwenu nkasa kama famu de no Nyankopon hu mabo ba bi yedu no o man ewiase ejija eto obi anya na famu de se o kan se gubu a obeka che se mo akwapa no kwafo wodi kakra hu no kure kakra bi hu no kure ye be ye bi akọ ebi ma bakọ papa obenie me frofri US Eva enwumre so Obuadie nhira oni pastor Kyiri pastor menze mu nyina se dane da nyina wonya nsempa de ma papa yesra Obuadie na mo so nkasa na mu animre ma ye ne agya ye nuanum ne ye maame mu wo fie na de be de ano odin de mete ye kora awie ye captain smart kora kan se o ma agenda kora se o mo pese ye gina no mo ko ye to aba mom no mo wura MP ho parliament ho na se mo ko nya dodo parliament so mo pete 35 seats o mo nya bi no mo di wuram ne ye ko to aba
na kyerɛ sɛ musan yɛ nyɛ ɔmo bɛto atia nti ne mpɛ sɛ yɛsa mmara nti ɔbaadeɛ nam so papa mommɔ mpaeɛ na yɛnsungu ɔmo so Ghana mpanyimfoɔ mo nsɔle na kuro no yɛ ho kyerɛ ɛkɔ mo de nkɔmfoɔ ma na mode wei motena yɛhwɛ han ama wei abɛpie sɛ nkɔmfoɔ ma na ɛbɛwuo papa Obuadie nti na ni mu kyerɛw sɛ da ne da nyinaa wonyɛ one way preacher na nyame nam wo so ka nsɛmpa de kyerɛ wo ma na sɛ wɔyɛ wie brɛ wɔsɛ yi wo asu sɛ wontena se papa mentena se na ɔmo ɔma ne yɛbɛgye ne kɔtua bɛgye ne kɔsa anka ɔma bɛgye akɔtia kɔsa yɛne yɛhyɛ nkɔm kɛseɛ ma ɛyi president baɛ wedeɛ monhyɛ nkɔm ka nkyɛ president sɛ deɛ ɛbɛyɛ nyɛ deɛ ɛbɛyɛ nyɛ nti monhui Ghana mpanyimfoɔ nti montee monsɔre na Ghana bɛsu agu mu tiri so papa Obuadie nhyira wo ɔnhyira wo nso ɔmo bɛ nti na mpɛ sɛ yɛhyɛ mmara ne ntam because position ɔmo pere no ɔmo nyɛ wura parliament sɛ no kɔyɛ majority ɔmo kɔ party wei mu nipa bi wɔm party wei mu nipa bi wɔm na fɛ bɛwie kyɛ no ɔmo abɛpere law wei ɛna mesɛ mom yɛnsia no ntam o mom yɛnhyɛ mmara bi mpanyimfoɔ mo nhyɛ mmara bi ayemfoɔ nkasa o Christian council Pentecostal council mo mpie mmara out o charismatics mo mpie mmara out na mo adeda ye ɔsɔfoɔ wei ɔwɔ he ɔmo ada sɔfoɔ difoɔ wɔ he ɔmo ada sɔfoɔ difoɔ wɔ he ɔmo ada ɔsɔfoɔ hyɛ nkɔm wɔ he ɔmo ada ɔsɔfoɔ gyigyi pieto ɔmo ada ɔsɔfoɔ mankuto ɔmo ada ɔsɔfoɔ ma bɔdeɛ ɔmo ada ha no man Ghana na ye aba yansɔre na nkɔfo wei ebi edi ka wɔ ho ebi wa parliament ebi journalism ebi wom ebi ewura baby lawyers bebre wom nkɔfo bebre ɔmo ewura bebre nyai bebre eti mesra mo ɔmo meso ɔmo kyenso ngronzio baabu na hyɛ ɔmo ho nkɔm ato me when ye ka we wi a na fia be kan commission wasam ye hu se fie gye na duma na fia kan commission wasam na fia kyerem doctors mumra out na nkofo beretu ebi mu omumia ebi wo doctors mo na mumia munim mumra mekere ohawa wom onwa awura chati bia no efemi Obuadie ya adomo a mesi na mie mani di videos bia ba ebi ma send videos bia ebi mu wo Europe abrofo bi o ma ko chati bia no sa transgender we no a ma se sa mo ho na ebi pese o ma sa back enyi maka na ayewe obi a wakotu ni be ma firo nya ye no Obuadie fe ompo Obuadie ni bi ana mo se bia bi o mo di we ni ti ye no o mo repair enye ye ana se ompo Obuadie no ana na started pro and agency cancer hodo anya say ye ka so manu o mo na eka oyibi obi ni to no a kire mfi o starting wom we mu na see yi kire man we me koyi se sia ye be block me but me ya de besi me na swear me de ba me ba be kire ne oye na wom se Nyankopɔn kura ntua wo kakra mpo no a wo to na be punish wo tuna be punish you adai mudi wiase ne kwan wiase mudi kwan mo ye sika unye sika wi ababro oburu wi ade an chele na abechele uwie so na anka minim sika uwie anka wona uwie so no ani se akum we nyina chi wa no ani se akum we nyina chi bazada na ada no ansori a ya ka cho so uni mo wu a hwe na we so bet chiria wona down about 3 years now nine modemo ti okwe tina yenchen kra hey na fanchire mayen Messi enti okwajiman tina yenchen akra try channel na fanchire mayen Messi chire ama mejai medja mamboyo yenti okwe tina yenchen kra Messi na fanchire mayen
Mezi unchire ama mejai mikroni bo yenti okwajima ina yenchen akra okwajima ye na fanchire mayen Mezi inchatre unchetre yo ha unchetre ama meja kronobo unchetre ama meja jamayo Mezi fa unchetre ne mami Mezi unchetre ama meja konkonsa unchetre ama meja udie unchetre ama meja krono fa unchetre mayen Mezi yenti Okwaji man fanchen kakra trancheno na fanchire mayen Papa enebresu ya mishra wone Pastor Mensa ne Pastor Chi oba Isaac Germany am hogin glaben Papa o se yakase awrade kra nshira wa na esua media na makase awrade imbi osoro fensuo no nto bosupangu so Wabusia awrade mpagya won onso wo kole taba no so ma wonampo empim bo obonofo bi obesusunsusu bi afa wo no na wie hembre yawo a na sofo be na obenya bold sei aka Yankopon na no kra sama kire awrade mba awrade e di adom na adom wampa osi na yemfimfi suro amfa amawa wo boa se de yeshua Messiah kan no osi yemfimfi suro amfa amawa wunya courage bia kra na wo mbeka wo besuro bebre adeda o na yempanifo no me kase metra na medra ho impenifo no kakra wo ba Europe amanama no so beji kodi nti o hwe sada wo kan me se obi aware ne yere papa minimo oba bia onanka se confess kirem se oyene kun kra da na ni kun amfa ne to a eya enya ne de because wa ye free school nti o ware no be ma ne nyine da ne kwaku don suru wi kra Jesus amfa ne to kan ho sorry to say papa ya me shirawo Ami aduma Saturday Germany for yeshia Saturday anapa 9 o'clock amanfo ba Antibet fi Holland ba Hamburg for ba Hanover for sister Tane and Crawford umina nam kwanso ba yenso ayo Westphalia yeshia to bi bia wutie preaching a wutie wo Germany wo Ben Westphalia Mönchengladbach Cologne Dortmund Essen Mainz your friend say Duisburg and then empatem pacho bomodia na bra also be kan ho I mean sham na djuma pa moye amen Obuadie nsha bebre ti Saturday obi biara o Germany de Saturday Germany fo hia enye so mu hia de bia but Saturday we onwe wo we ni nyina mu nyina yakwa ko hia to anamo na kokopre o kran kwaje na onipa wu ya ni de obenya ya Switzerland for Sabre monso muti ya yeti pon wa wo Switzerland a obetimi afre ofra ne a kirem kwan am fa so monso betimi ahia Switzerland for Holland for so sa the same thing yes Obuadie ya we so ohia mabo baby I want pastor safin bi ba won mo a no ama ya so ate anuanu bi so am wo we ni ayezum we na 20 no betimi aye na ofra e betimi de wadwan ni baby e be on to say Obuadie adme betimi atimi rent baby a betimi ahia Obuadie ya we dinam ya we nsha bebre Ghana hanso so baby a wo biara nso so obese branch ni ba ho a o ma yasotia we ni ba fomuti ya yi Obuadie next week mwenya baby a mo besom no ya kwahwe edan ni bibia wi next week mbe hunu mo amwo friends asad bo twemu sumuti ya yi week mu a Saturday we a omuhia Obuadie nshira yi nyina na onye yakoma so ade ma yi hwehwe okra nkwaje akiri kwan na obewu asase we so na de ohwe akiri kwan na ye nkwaje no ene ko defend wo ntinde asase so ye transit ntinu aba trans wa hanu a ntinu ye ncha wa hanu obi enu obenya 500 be ye dre I gave we pay we be for bi to 500 years ya went to side years the we wa for bi to 10 years 30 25 years we pay what because bra na be buto ho akonta ati sankofo nyina so mo yagirifo bi yagirifo mo nya heavy on beko yema mo kwa no mesi nko chesi Yesu mu wiam de chesi Muhammad fa nko chesi ba o si ye gay we pay heaven adan ya u chesi Matthew
uchesi mati wenya no uchesi ma uchesi Moses I say Moses bra na Yesu krama fanto na heavy ho munsi okra wi a child ya uchesi nyakopo ahenya no o ma sa chance na kura tumwa obi amana ni mra no so one says say when you ask kai be ready for them be ready for me say wan kasa wo so tie me ne na say wukun on me say or ye mistake not in the pen drive and when you fan confess system unit not balance the konu through mu our how yes one suspect papa we dem gay yes or no we need to share them when you we gay for we Obuadie we enye baaku bienu o eyi obi ne they say wa enua na oye bra oba no he just any gay partner in san kana wonya na yire na no de yire na face wa ye ne sa pepepe tantandie nti bi ma ware nti na ye wo we nti no ye ne LGBT it o man say then lesbian then gay and then bisexual and bisexual no ye san crofo no ti bi ware esa fa obi to aha ono obia o tu ni nyina san crofo no ti na ma wi say hu no aye finia chiwadi nkrofo ye no me so ko to say Kenya accident na nipa wo nyina ka na mo asem na ke chance ni antimi nyi omo a bi say na anu de na si ye to da bi se ko pot te no apike kwase abako ha na jimi fo ba ko no apike wa no apeta ba jimi ni ba ko so fa om ko no koku om bibiasi to maka no so no okosa anu a ono da ba no te front ni jimi fo number 1 no payment jimi fo ba ko so original mate no anya dai wa ma ni e replace jimi fo mate ba ko o ba je say that way nko na sa mate wo ko adwuma ni bi o mo ko ku om nyina selection wa boss selection ko ku om nyina wo do won ti ase da won ti ase da de tina ka ba ko petu ye ni bata 3 di pa wo nyina ya mutu bisa say na anu de na si bibiasi ejo obi antem ala obi antem Jesus obi antem awurade piki we say wa mbra wa jini ache ka be sin kwa no yi we selection saka na sa wo kofuru bi na sa wo nka sa cruise no wa na obi wo kwa na obi ni tokwa tetale wom na so opese opam wusi na sa wo so fo so ye be ma bebra ya kujaw when say saka no say obeti say sika na hwe won nipa ba ku bi de o ne wamu ni na mienu ye dey na ba ku de try eno ne kwase na agi ne dwan eno ade ndira okwotre be se fe no no nkase ka mi kwotrem kra me ni meti ne kun yo na me ye obi nka se mi nsi na me se mi nsi na wensi nsi ye bibi kra ye mi se sa bibi na ye se si no ongugu na kasa kira o etu kwase na agi udwan so no nka selection to na bia ba kona ka bi so front obi antio o ka so kwatra front wa obati na bukuma na ba no front no bia giga no front say no be di mema sema kwatra front o just o kwaji nkwase awu o ka say no front na the front acha no on fa no front no nko ye boss selection man krofo bi serious ni pe jini cha sa ni nyankopo ye na ade. Hello? You don't have to say I'm sorry for your own things if you undone. I don't wanna say a story, cause on the damage already done. So much damage already done. They said no, see Yeshua Messiah wait and 5 years. Now who am I going to try if you can put me down? None. Come on, church, we are the Kankali line on the top of Ghana. Holy man, when I King Apostle OKOH they said Rastafari. We give you all the praise, King of Kings, Lord of Lords, the Kankali line of the type of Judah. Amasa Yahuda, Amasa, the eye of an Ethiopia, the Imperial Majesty Master Hebrew. They say fire burn about the boy. Keep on moving, about blazing. Apostle oflame ya wingi man ncheka sipa nkoma ene working careful pastor chief pastor mensa to body na modo de ede patu aba apostle me bo aba do na ko anim de mara mensa wachida ndanu me hu wani bra ko danger egu kom egu working careful pastor chief pastor mensa won ko nara chede wo odo wo maman Ghana
oh my God and pabonifu bobedi o man you do a say no apostle I mean from kwate from kopem to send o man Bible asmo ka to on na bem de no de ni pabonifu di o man ni do a man no wo bre wo su o siapeni asmo kan na bem de no Bible enuma sembie ni ho beka embem da eyi na chere Bible tro konkro na da ho no nsem wom na a prophecy book apostle Yahweh shiraw Obuadie Yahweh on tun kwendem on ene we na wo mba on sha mu ina apostle masem de hwe enwo gay ya be still na yente hwe apostle eka yehu panim bia waba out wabeka ade bia fa ho wabeka de wo twesan ana empo no yanje ntum yente hwe aye hu apostle nti ebeye ni kakra mai asai na wo twe ko na wie Jafid mamin kabingu na men se meto bom kra men to na mi ye free o man na asai asai apostle hwende nsu kakra to yi e kasa kire yen inde nsu dia mi hu na mi twa no nsu na to no yes tai bi a kire de Ghana esuma droman hwe wode nsu na ebeto no hwe emurai kakra na afei esum kitwa ba etwa no ho style bi ansa na nsu no ye tigu dami hu de nsu no Nyankopon kasa onam nsu no do kasa kire yen nsu no kasa apostle nti Kwame Nkrumah ne man Ghana ni apostle eni apostle Mpacho JJ Lawrence ne man Ghana ni show JJ otum o sesaw ya go kotokum na dane kon ho nipa ko baako no di twakro o twakwansin beble na dane kon ho nti man yi eni apostle Kwadman Mpacho o man Ghana ni eni no we are all against gay. That gayism we against it. Yes, so do o man Ghana. Pa bonifu bisu a nam no do na nipa bonifu ade boni bisu man no ondue Bible na eka. Both two parties ni you know be obi edi for ay ato apeti o I say gali ahwe gu na tie mu no. Ajimpe you for be omo tina me see ya beto aban ye dani ye to na ye bobo ye na ebo no nso kobo no wotwe kono nkro na first press conference I dey unity oh na my kanta na we for aba en na mpese me hunu bi no nti ban sadia nti se musuro wiase wiase di for musuro wom that is the reason why party be mbeso be unity the ban sadia na mama entro nkofo le twitwa ntro me boa ma man na gina me shape o man no me boa ma ntro na nkofo twitwa because anya so be din tro gumo so na makojiska na we mu ni mu bi na we say mo sorry pie ba bontia mo be dum san nyamra sam no san ntro no a nkofo bi twitwa no anya sa ma ntro bi ne no kra eden ase tie tumfo amomfa tumfa hello Pastor Che and a pastor. Yamishira mo papa. There were ne asama mudia bay. Asama mudia bay muye do. Na de biana me kana me say e kana sen. Na minim say o my Ghana de side we de yen so da. Ache. Bene yen penifo ni bi. E de omonsa e hihye sa na mu we ase. Na mmiri bi e ya na makai ya nana. Ya nana awu eko ni samanchie atamels ya na me kai na me kotie ni nsem ni bia ya okeka ya nana me raw se krobe ni ena sisi no ye mpenifo no se kro no ya na me raw papa mumiemie ye ni yembo ejuma na Nyankopon no be hira yen na ye mpenifo ni nim no mu nim
ed kofa sa nema we ba kurumu ho a nyankopon strike o be strike yen no de bia na meka say have quick be si Ghana no e change yesi wo Haiti ni Japan ne nema no yen de ne be west have quick kura ensi wo ye kuro mu kura yentimi hwe ye kuro yentimi nsiesie ye kuro na nyankopon bufu hyew ebesi ye so ende dan ye be ye mobo se ntiempenifo ni hwe ne yie ade bi omu ye bia no omu kai omochi se bibi omu ye bia no omu bo nyankopon din wom omu ko mo parliament omu bo nyankopon din wo ho nti omu hwe yie na nyankopon bufu hyew amba ye so medi nyame jamo amen mumbo adwuma yeso ye wa kontrom Apostle nyame shraw no shra Pastor Che Pastor Mensa nyame shra mo nyame emma wa hode ensa mo nimdie mema nkonko wenim ampa okwa ajoma yampa Apostle okwa ajima nyame shra nyame mbo ho ban nyame mfa na taban kese no enji utata tumbi obema no homo so bia se wo ka no kre enti no so no bedi esie no nyame a oboso na asase wo tumi wo emu niema nyina no ombo ne ni fraye ombre na se ombo ne ni fraye no ombre na se e o meze edi mu Obuadie enhyirawo Obuadie enhyirawo Emi hunu se wana etrete no a mo church we ba no mo trete no me hunu so mo yegefu e ye difo na mo dwame no mo na ma hya da fetchiri because o hini bi wu a na twetwetre fo sikrom no mo kum di pa hye enti me hunu se yegefu no a gefo no mo ayamo a mo tetechiri munyama sam yanwere ya hokura na agese wo na wasadi akọ preacher ti hafo na hafo wo boa nye gefo ni lesbian fo na yesa eye mo aso fo azafo no a na ma sheda yesa because hini bi wu a na twetwe fo twetwe ahye ohina wo ebi wo kompa na hemfo ko ntwetwe timi hunu ni sa me hunu azan na mo yere nya mo information so ni yanwere ya Obuadie mu yemabo hello apostle nyame asumdwe nkan o shirawo no ntrewa hiem ne wadwuma pa na wama ho kwan na nyame de woye Ghana mpanimfo asem de ne no kwa akra Africa nyina mpanimfo asem kan de aye bibia ho ba me man Ghana de awre hosne ada African countries ne nyina because aye ho motro moju ena ye de dada o man mano because asem we nya asem a e wo o man ye team mama komo de dada de no mo sori ye no America for hu nyansa nka se na ye sinim de mrani kwawiya nim de be dosu nti ye de omo eye plane any train e baga na mo be train ni mabunu no no mo tam di any lesbian de ba ho na mo ji atum eto da train kura kan o se enkwada yenye de yemfani di ema yempenifo na ya wofo na okinkan afisofo ngoma ni train sia ne ba na udru enan ne nso a o se ejanom nso ma mo nhye mabufu e ma ne nso abufu nti de o my Ghana mpanimfo ye ne de o mo hye enka mabunu na bufu pa o mo hye ye bufu ti o mo hwe yi we nya de wo se ye kwetena ho e ko hyemra gidigidi bia ansana mo betwetwe mo nase because mo lusu aba mutimi press conference mo wini so mutimi press conference mo te ho no mo nyina mo nhye mra bia de akọ yukranze mo go na mo seku nti o mo hwe bibi oh hallelujah huye bobo basa wow say how ntimi hunu nyanza mbetu ya mabudufu oka baba oka Psalm 119 verse 9 Psalm 119
verses number 9. Psalm 119. Uri tie mebu na se Nyankopɔn kana. Verse number 9. Onyankopɔn asɛm a ɔka ni. Yito awari asɛm. Ɔsɛ menga sɛ. Ɛdɛn na abrante ɛde tene kwan. Onyankopɔn sɛ deɛ na abrante de bɛtene ne kwan. Ɛne sɛ ɔbɛhwɛ ne ho so. Ɔbɛhwɛ ne ho so. Sɛ na something. Sɛ di Onyankopɔn asɛm yɛ dɛn. Ɛna abrante a shifting goalpost. Ɛna ɔfa ne nyɔnko bɛɛ ma to. Die na abrante de bɛyɛ dɛn. Ɛde bɛtene kwan. Ɛde bɛtene ne ho. And it's over. And it's over. Show so. Said not some see. Said you when Yanko pass some see. Yanko pass some in travel self a bema to a echo fan. That be on show so bad to Sana Mono. We a bemana quarrel about a lesbian obre. You may be beers on any dad. Maybe beers on any dad. Oh, sonny ha, sonny ha, sonny ha. Who to be so why you want family? Yes. I'm going to let me supi woman. Back where we supi girl. Yes. Back where we supi girl. To the aware na akata the ni no the Mrs. Keke. The aware no. Ti your papa for baby on mo. How mo the aware na akata o manim keke. Ti wo se bi se wo tia me atie. Jackie wo kun. Jackie no. The pad drive no. Onu kunu. Why ye dai? Why ye bisexual? Odoto odidi agro Obuadie mi sharp ma me we mi ensa na me nko Apostle nyame hira medin di same kasa fi UAE Dubai Apostle me problem ni say Sadi we are lesbianism, gayism, ya, omo person omo chichire, edi she Ghana kon by force we. Amampeni for abedi so Rollins in time kwa ne answer dan ti sadi we hu sem sa, but omampeni for ba so. Unity amanfo kasa ho na atwen akohyem, atamils ne atwen akohyem, John Mahama sa bedu akufo ado so. Ama still I what me say nkofo ni hye pushi. Enti si yempa edenti no wuntimi nhemra emra entia omo fanko abemu nko hemra a emra mu edin pa yesi emra we de mu odin ne ehu se nipa bi yesi wo yesi na se suspecting so yesi ya emra enini na enserve as punishment and nipa ebesuro mu ntimi nko hu bi Adentine intimi emanisa because Ghana no your cultural group be bra cultural groups na all cultural group be anywhere support to gay ni lesbianism if free nananom tititi yebe abesine cultural group be anywhere support to sade no and I ban religion so Ghana Christians and also Muslims ansa even abosomfo no krampo a omo se omo gina nanom din kra no omo krampo no omo nsoso saade we so enti efri ehifo na de so epese de saade we so eso ekon amampeni 40 ho a maye nhwe han a omo ntimi enye ho bibia na chese se enmi edumre bi se apostle edumre bi se Muslim fo nye na abosomfo nya say Christians no say edumle a say etimi kan ho bom na ekọ demonstration kese pa say omo hyehyemra omo nyina omo na so na omo hyehyemra Christian country no kra na e wo Ghana no mentimi hu sisi ya de omo ye omo hyehyemra omo timi organize demonstration na omo hyehyemra ntiata de no once and for all because as senior wo wanya kokudro a wa betena sia wo preach no asofo ni bi kra point mi nya ho akokudro preach sa enti no omo hyemra yen hyemra pa na samra no be ebetimi akoso a che say Christians yen si krom Christians in Sukrum, yenye demonstration tia sadi we no mo hyemra emra etia emu odin a obi offendi a yebema sutwen me feel say because sadi we dey ni nyan yeti emu kura yenye gayism ni lesbianism kura o man ekosi sen ni esande sa no mi we ba be ka ho me dey am so much concern was sadi we hu enti edumre a taka Ghana fo betie pa dia anka yese religious leaders it me this is the time I think obi etimi e kan hu bom ni etimi
a demonstration tears I didn't say yet. Nyankopon created so one more say no. Me my happy the omonia bri e kutia bonsam because ade we dey say the obonsam na ebe fa Ghana no mumu obonsam be fa Ghana no mumu amanfo nim omo hu say ebe start say omotimi pushi amade we ebe start fi secondary school because me call secondary school ye nyina e dware bom dom eye dormitory utimi yi hu now the nam on obi hu kra emfa na ho emfa ho chese hu kra mpo nyi obi akono because adwini ni what sisi omo obi ki bi ato nkwala trim omo bi atum omo obi ki bi ato nkwala trim hu obema na ne ho ye wakono obo se obi akoto obi kona no mo disa nkwasi ade we chese eba be jiga na nyina obo se nkakra obo to ma be dot no mo pushi na asha se nketin because ade no akoye se ball asuja akoye se ball asuja obeka se o your friend say eni na dum enso na eja sha se ma ko se kire eni na wase peche ti bi dem so just simpa ne se eduma na wo sha se ye no enso sorry kasa o ma Ghana hodo nti kamenya na ka Christian Council mutimi organize demonstration omutimi organize demonstration na omufen ko parliament na omampani intimi nyina so yen hyehyem nti asade we once and for all yes sir that debi sade we beba be yemra so Ghana kroni me da say ozo apostle nyame hira onjlaus entina me ka say yensi anokwa prekope media me nyese bia de aba no ye pese ye num jawe prekope ye num no e je fa wote so bi sori a yenim se o mra no o man mra no nyintum etu won popeja no police be che no o peja na soja fo be to aso mo so won na akwa se nyemra ase nyemra to mo no pese mo testing mra no that is the reason why free LG omo di bia be so ti Q eba omo di plus abi to omo ya one ba ko bi betimi anyamra ni mawura eye tokro bi no omo bo tokro bi ewura o man ni mra mu at the same time for me no be office na eno pe mi si omo mie no omo wie nkrofo dada wo underground work no maye no masa underground work no maye no job vacancy omo di wini ahochire ma no tese adwene mu nipa ni nam ho a adwene mu nipa ni nam ho a ya sen na adwene onam mame mpo na me bre na so ma sere nobody adom ntimi mra me nyanka every day na kokwa adwuma na metiti it na me preach me radio so na me preach obi so nyes kabina wode ya niam afon obi atu fridge mu ka ni ma ye wu be we kolon nti wo twea me ko besie no wa hyemu an no so ko besie no we na yasama 25 abeka just wasan de hyem biom twesi e be bia tru benya more crowd no dia ni ma me yie eboka sponsor the work of God near spread the gospel no na fa wo so no ni baba ko krasa sana dwenia ye saka ge ni ba ko a woni wo ma bo masu we get from abobiasu me ade ba kura mpese me kama onya de se enkofo ni pone bia sakra ma dwene kra no nipa na kasa wo trim sakra wo no so a na yi no yes spirit a wo do bia abawuro ba ndem hu sa eyambo sam pa hu ni jom wan jim hu bi jom wan jim ba fu se na ni enye na ni a kono no che no so a to ka Bible na hum yanka Galatians chapter 5 verses number 16 na mempon quotation eba Galatians chapter 5 verse ntemo ai verse number 16 ai 16 hum ni odi pesu me say monante hum ye nante hum mu ni hunam kono na chima uje hunam re chawo na abaye hunam we opani me bebre hunam ne pani me bebre to be ye Christian no so be Christian no ya bode bofro wan hwe ni ya wudi hunam kono na chi abetwetwe awura ne me bebre mu yes monante hum ye nante hum mu ni hunam kono chi ni hunam kono na chi no kondo tia na hunam we ni kon edo tia hum no tia na hum so tia hunam no sanno ma me ni nhia eti se wutimi nante hum a ubetimi aka hunam kono na edan ahye
Ephesians 5:3 no kasam chirawo. Ephesians chapter 5. Was it the verse number 3? Was it the Boni esikwan. Boni esikwan. Ejamamo. Efidie yo. Eni bre. Mumu yemodi wo yemu. Sede sanwo tefo. Efisa munim dada se. Ujamamfo biara. Fiodi yeni. Eni obi oye fidie yo. Obabu ni sanu ni na da efinimu. Eni brefo. Eye fi. Eni bremu. Omuni ejapade. Ewo Kristo no Nyankopɔn hini enum. Wate? Yes. Wuni ejapade ho. Wunsi ho. Wuni ejapade ho. Obadia fani sanka. Wo mi adwene num. O ma adwene ntiase mra. Nanti wo huhu mu. Mo adwene steady wuni sa obi na boba asase so. Na dancer bobe fra asase so akwabu akunta. There is accountability. Me se obi biara wanya tumi biara no. Bo wutumi no ban. Na ye obreso eno Nyankopɔn di tumi bi ahya wonsa. Obebu tumi no akunta. Obedidi wom. Obenya ho wom. Yes. But be say nyatem wo so ye den. Ewom. Dwene yi. Yes. Onyankopɔn hira man Ghana. Amen. No onji o man Ghana nsi wo. Amen. Omo ya kukudufo. Amen. Onfa wodi bi nwura mpanyimfo no. No mo out. Yes. No mo bedum sa eja no. Eja bi aso. Ye post say there is a fire on the mountain. Run. There is a fire on the mountain. Run. There is a fire on the mountain. Run. Say nyina etu America ko du. Ye nyina ejana aso no. Obi an sorry. Ye medum ja no. Na yen kai say etichafo maboyen buruhunu. National pledge. E dey answer to yebo. Ye nyina yen kai. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage we won for us. Our heritage one for us to the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. Mi refi ayankwala mu ade ache enti se mi ti wo mu a ma ya de mi nse bi krenti mi nka. Nya be buye bu hunu so ntimi anka nya buwe ni we timi esiri ni we ntidi timi mo ban nya ba. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, bold to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our heart with true humility, make us cherish fearless honesty, and help us to resist oppressors through with all our will and mind forevermore. And help us to resist oppressors through with all our will and mind forevermore. More. Yenyara ya sansini eya body din mayen mojana na nushegu yadito wo mayen edrumi ni wosusu seyebe ye biatwaso ni dientwaso koto krani ye pese mi kuminya edi ebremu amaya sasi odo atuse omainu sebeye yo omainu seriye yo eyese na ose omanfo bra nechre omainu sebeye yo omainu seriye yo eyese na ose omanfo bra nechre
Omenu sebeye yo, omenu seriye yo, enye se na ose, alajibra nechre. Omenu sebeye yo, omenu seriye yo, enye se na ose, osofu bra nechre. Omenu sebeye yo, omenu seriye yo, yes, na ose President Braneche Omanu sebeye yo Omanu seriye yo yes, na ose Minister Braneche Omanu sebeye yo Omanu seriye yo yes, na ose Ohini Braneche Omanu sebeye yo Omanu seriye yo yes, na ose Essential from Braneche Omanu sebeye yo Omanu seriye yo yes, na ose Police Braneche Omanu sebeye yo Omanu seriye yo yes, na ose Soldier for Braneche Omanu sebeye yo Omanu seriye yo yes, na ose Odivo Braneche. Hey! Therefore, Mungaye. Hey! Lesbian for Mungaye. Hey! Bisexual for Mungaye. Hey! Transgender for Mungaye. Hey! Yes, it be there. Queer yo. Mungaye. Yes. Oh my Ghana. Yes. Nkwaso oh my Ghana Obuadie Nhyira. Oh my Ghana. The good name. Oh my Ghana. Oh my Ghana. Yes. And for Mam Homere so. Amen. Mam Homere so. Amen. Ni enum saja very simple. Ni enum Yahweh. Yes. Ni enum Yahweh. No Obuadie Nyankopon ma yabaso. Na ba bi opeso odi o man ji on fe man ni na. Ya ma de we ji ensem kakra we ji ensem a nipa kakra bi ka mo ho no a chance dia friends nkofo ato ahye o man Ghana so. Yenim de wo akire ntira. Eye nipa kakra bi na da o ho adi. Nipa hyechere do so. Etimesra mo. Umienu ya ne yenkola. Oh, your man, your future leaders. Future no. We knew baby start pushing discover pushing Colano, a election, baby minister, baby HNFA. Man, if I know never more my dicajinaso, if I knew what than a bar, some crop away in the parliament, I saw Madame Agiatum. Yes. Now, Ama a Viasi, Aji, and Sabon. Yahweh Nhyira non till any my asem na ba wo nchen tase wo de no na bo ho ban de obenya mu nkwa no tum anamo na bo ho bra Obuadie Yahweh Nhyira na esi yie won doba na zre ni mizi edi ma dobu nti amen so ma sene me na mani 0242 327172 kitwa bi enswa 0242 327172 wake me as after 020 72 11 337 and a good Medina and Apostle Quadmy, Medina's neguasia, eguasia. Besramo ansia for Momame, a year or mine, Sebeya. Passaman say, Yanko. You, o my okay. Munchamintu Asemidika. As I say, yo, Apostle, we are seeing that Ghana Memunuso at Dawasi P. And then any brother, Muria, and then any Jimba Okra, Sansa Diabano, and Wadi. Until we are here to defend the good name of Ghana. I refer to Masibri as a faulty and living Yahweh 7-day Sabbath assemblies. Yawo baby we are afane nyina living Yahweh ewo ho enti your main headquarters ewo Awishi Anya Market Saba City eho ena living Yahweh your headquarters ewo your branches baby ewo Ghana ha the hands of a free na so wo amanoni share number yi so na free your WhatsApp group number no ufra Faudin
any baby a war. My Udini baby a war. Na yem fix you a war group I was say Ushe Okoshimu. Mess every the WhatsApp number is 0244 183399 0244 183399 at the screen now. Yeah. Join our WhatsApp. Yeah, WhatsApp group. Join our WhatsApp group 0244 183399. Mr. Mama dani mu dua bro ni amawura platform so a mo ye ni ama mo pe platform so nya say ye hu na fi na ye mfi mu na menya tisi so a we are there for a serious business for Almighty Yahweh e di mo ye no di fo a ni asofo bia mo awura mu a anyone yin so a e pe say di group no e ho nye ahyaw Josu mo nhye no so yi pa e ho e na nkrofo fa nkrofo number SCCC e ma pe e dupu nkrofo mo nyina yi Munyina yi eyi mesre bebri se e dem package bebrem obi efro wo obi fro personal ka to say bi our platform so a yesre mo ye massa kwan no ye wo say ye di spreading yankopon asam ye boaboa yankopon ma no na ya ma ye ho informations na de ade ye ma say ye be din samfo e wo platform so yesre mo bebri ti mo am yesa no mo hwe yi pa yi mo hwe yi nyesa de ba no e wo mo Mr. Bebri ye newer branches ni Apostle Canada Winneba for Obuadie next week betin sempa baby ye besum ewo Winneba na apam so enche apam so ebe unity kama Yahweh adomo a ashalebotwe memeda ebe ashalebotwe na menka asem we okay osofo bi no a odi midin ati asero agona so adru ampa members na mo on pamcho minimum no minimum hwe kra minimum hwe etu aya trofo yeah aya trofo sa apostle